Body roll. Oh yeah. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Yo chirame. Odomara. Marache metata. Kosi nyonati. Wachino obinia. Dodo Sanya Futechi Reswalewa Sana Mekrado Wo Aru Brede and Kenya Brendio Oyan Kusni Ore Mekrado Wo Melanu Hamuola Then the film Pipi Lilo Let Ayesiame There's on a let Asinamu from me, deaf papa me. I'm a decade melina boy. I'm so blue. I'm unless it's in a baby, couldn't you? The never not you could do. I'm in a baby, and you see, I'm a boy, and you see. Oh, my God, no Victor, hey, no Jimon. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. AHENKAN FM. Binti wawo won so hwemo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Ubedi nkunim eh Yesu ne wada fopa Fibra me hono wa mame ahome yeah Oya danfwa osini unia Mekramane kwaje korowa niso Yesu ne wada fopa oh inani wada fopa oh come on Yesu ne wada fopa Saudi ambara sa Yesu timu Yesu ne wada fopa Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. Yes,
Lucy Woyana. Adenye fukwe, okatade. Yesu ne monye fiala. Yesu enye monye fiala. tururu tarara tururu tarara. Yesu enye Turu 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 turu. Eyadem chonye fukwe, ome. Yesu enye kola fiala. Inani wadamfuka. Yesu ne madam fopa. Sewode o manu na woti umwa. Yesu ni La la lady la 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 la. wamashia o jachule shishi oya nyoko nesmo sane ewalena Okay. kuni Eradi asadi yankwache yen. Show you any like I say konye. It is the 10th day of August 2022. nyoko nesmo And a ukiada. ewalena wamaya kuni Yesu jionya nyole namo jionya nyole I don't see for God and country we are back on your radio. Nyanko pa ma yen ho kwan ama ya ba. Ye beto osum kese ne so. Megidi sa no po ya hoden wo ho. Yen so ahoden wo ha o. Ani nti ye de aseda de be ma otiasefo Nyankopon no. Nia wahwe yen so abo yen ho ban na adoma doso. Wo krakra yen wo ne nsayem. Ubedi nkunim. Na wa ma ade ache an no pe no. Sunewa. Se Nyankopon no. Opa. Ono na no pe ye de aseda. Ayeyi edi ma de din kronkron no enu nti anopa yi say Kristo e de won kwa chew na oti ase a Oya na wo de aseda de ama ne din no se ade ase Mekramane kwaje. kuruwa ni so Yesu ne wada. o se hena ne wadamfo pa e na ye nyina ye to dwom agye so say Yesu ni adamfo pa na ebusia ne etie ne se opani ya ye to ne nwume ye friend Reverend Prince Nyako Enra ene wonya ne nyame frɛ okɔ usi o ye tena ho nyina ye kɔ 11 enti ebre ni ho adwuma bi a wo se wo hwɛ na wo ye no animu ya no hwɛ no wa ne ntentem san se ye kɔ no 1 sane maba be kan kire wo se enra ena wonya ne nyame frɛ no ebre bi be duru amen so bi abetena be kasa ebusuya abe azemu asembe ya yesi yenua obo ade ene no wa ha no no so anya ne nyame frɛ sa ne te adenye fukwe me ka wo si nyame mpangu mpangu fa nkogu hemfa hwe suwenye monye fiala sa ne te ani nti ade bi a wo ye no na watutu anamo no yie na wadwene ho ate ase sɛ wo ye okwantuni so de onye no ho krobia ni agye so ade ase adenye baby abekɔ no wadwene sɛ eyire so kire so sɛ dan bere beso be ma obekɔ so ade ase fiala ari nti ya no atoto ni o ma yie Yesu enye monye fiala Yesu enye kola nti ya no Reverend Prince Nyako wo se hena ne wadamfo pa ome waba ne dia wie wokɔ Yesu enye aka yen ayaka nyame emfa ne kra nsie inani wadamfuka Yesu ne madamfo pa saudi wo mano na woti uma Yesu ni wadamfuka yege shaba wamashia o wama awo nchen yanku yanimu anyway siaba ensem a ekotwi bo breman ne ahinta odoma nkoma no krotwi amansa bo dwusem anopai yes nkonwa yede ni nyina yede bremo Yesu jionya nyole wamashia
enti efiri amanyosem dada setena ye bambo ene ne akaka ho yesi nkonwan ye bedi nyina mu nkomo mejiri sa no pe wo sori ye wabɔ mpae unya moye amepa cho me ma wakwanya no ka bibi kire rade se wuntimi mo mpae wo twi mu na ode ye borofo mu a mepa cho ni nyina abɔ se ya igbe mu na opese wo bɔ no abɔ eye hausa kasa be na opese wo bɔ mpae ni wo nyankopɔn se me nka nkire so wote kasa bia menya kwadworo he me kan se bɔ mpae wa hram be 3 times madam bɔ mpae ne ja kwadworo no asa me nkura ni Sibrame wa mame aome yeah oya da fwa o sini unia mekramane kwaje korowa niso Yesu ne wada enti Awurade na no pay yasna ba wani mu biem ye de aseda ne ayeye ne de ma odin kronkron no eye wona wabɔ yen ho ban age afiri atamfo nsɛm ɔbɔnefo nsusuye ne nagina tuo ne a wosusu ye hyehyeye ne a wɔto fa mframam ne wɔto fa nsuo Awurade wa ma ne nyina ammam yen krada so tenkwam ye ne yabusua ye ne ye man ye ne yadɔfo impo wɔmo a wɔmo nnɔ yen ye ne wɔm nyina da so tenkwam anɔpa ya ye dawase ewo wo bambo ene wo nhwe so pa enyimu a wanye na wanka se enra we koda no odidi ni nwa bi atam nti abrante wi mane nsore senka ye nipa de anka sa na obeye no anka obeye nhwehwani mu anka obe kire se we munya party fo ma nti we munya se enwosa de kye wo mo but we nyankopon wanye sa nhwehwani mu no wa ma de akye ye nyina na no pa yi a ne ye kan se sedan kan udin ayeye nkan udin kronkron no aye bi agya ne wawurade anu ti de ye kan se sedan kan yada wase awie yewura na ye san esre wo hono mo bone fafire yem paibone se bone biada yaye a enam so bema wadom unhira eni niam papa wa hyehyede afa yen ho nedai ebe pare yen no ebe boyen no yesre wawurade ye wo yen kotodwane mu na yesre wo se yenti ena wo soma wo doba Yesu Kristo mane ba ye bewu ye wo Calvary asendua ne so Calvary asendua no so Yesu ametare so se wo yesre king wa ametare so se ne ho ofe anase wo ba be ye bia hweda bi obetare so wo de yen bone de becha yen onam sa mogya no yehwie guo ne so e de bepepa yen bone nyina da anopa ye wura yen pai bone se ma mogya Yesu hwie ye ewo Calvary asendua no so no empepa yen bone nyina da efiri yen tiri so kosi yen nan ase adie biara eye bone ni bi wo hono mo aye ya yenim na so ye boa pa ne ahyeda ye bone ni bi wo hono so aye ya yenim ebi ye ntade aye hye kasa ye kan aduane ye die anamon wa ye tuo enioma ahuduo bi aye ya na eye bone no owura ye srewo enano asemo apo kan ye ne se hwehwemi mu na se bone bi wo mi mu agya fa kyeme enano pai agya hwehwe ye mu efiri ye ntiri so kosi ye na se bone bi ahinta se bone bi asuma wo ba bia yam pai bone se emogya Yesu hwie gu ye no masa mogya ni hunu ye mobo na mfa ye bone ncha yen agya sade wo de yen bone ye kya yen obi biara ono nso afom yen ye de ne bone kye no obi bia wafom yen ye de ne bone kye no obi biara yen so yafom no yesra se won fa ncha yen ewe Yesu Kristo dine mo afi ya bompa ya wie yesra we agya nyankopon ba nyankopon ene won konkru nyankopon se ne da Brian sra ban mu ne bedi hene ene da ne be yemusuo esan amane o haw mi hu yanka agya nyankopon oba nyankopon won konkru nyankopon ene yesra wo hono mo bambo yesra wo hono mo adom ye ne yabusua ye ne asefo obi biara asem to no ato yen obi biara asem to yen ato no ye gya ne de se wo Awurade nsa agya ma bambo nya kese ma wadom no so ma won sankyere ne nya kese ma wugya fadum no entwa ye hu nhia ene dai so obonefo na hyehyɛ musu akwanhyia se mra ye ne asefo so a ye tujatum ene dai agya nyankopɔn ma ye nhia yaboafo sumyanto yaboafo nsɛm fa ye kosi anamon a ye be hia yaboafo
fa ye kosi anamon a ye be hia ya hokafoɔ nia wo pɛ kunu nia wo pɛ yere ene we Yesu dini mu nia wo pɛ boafoɔ abrabɔ yi mu agya Nyankopɔn ye gya wo nyina se wo Awurade nsam wadom no so nia wo kɔtɔn ene se wo kobie store no a wasam yɛte asɛ woni ɔde tɔnfoɔ ye de ye kɔfa ba but wo na wo tɔn agya tweatɔfoɔ bra agya tweatɔfoɔ bra wo Yesu dini mu nia wo kɔ akɔfa betɔn agya manipa ntɔ nia ɔno nso afei ne wo kɔfa kura no wo nsa yam nia ɔtena ka mu adeɛ biara wo betena mu sɛ wɔtena moto so wo kada bibia wɔtena mu ɛde akɔfa na dwaton de de aba agya yɛ ne bambɔfoɔ bɔne ho ban na fa wɔn nyinaa kɔbɛduru asomdwe mu sɛ ne ndra yɛde yɛn kra ne nipadua sɛ wo nsa na wodom boa yɛn ma ɛnra dan yɛ adansedie dade ma yɛn no ɛnɛ nso so yɛgya de hyɛ wo nsa yɛwura ma ɛnɛ nso ɛnya adansedie da ma ɛnɛ nso ɛnhyira biara ɛwom ma yɛn nsa nka bi animonyam ɛwɔ ne dan mu ma yɛn nsa nka bi ɛma ne mpare yɛne asefoɔ ɛwɔ Yesu Kristo dini mu amen enkonumdie ne yɛn animonyam ma ne yɛn ɛwɔ Yesu dini mu Eja mi jama driver for show nsa woni mi say yemfo mu ni agro. Ye taxi drivers. Ye trotro drivers. In fact, omo eye commercial driving. Ye jai wo mu nyina de show nsa. Woni mi say yemfo mu ni agro. Eja nye omo anka ye ni ha. Ye sra wawurade. Se eye omo na omo bie tu ha. Ema nipa mpempem a eda biara oforo wo mo hyɛn no. Omo tie de ekoso wo ha. Ene ntie jai wo mo de hyɛ wawurade nsa. Sanya nano ukoshia Samaria ni ba no enam se wo ye wo setie de ma wo no o kan asem bi kire no o kan na hintasem na wo wie ye no o san ye nsenkyerene wo na brabom ena wo ka kire ne se afi wo no ankasa nkonko ye odanseni wonko ka ho nsem no emfa nkire amanfo anopa yi jadroba fo ihya wo Awurade nsa obi biara wa bie ni fidie de ato ahenkan ye gya wo me de hye wo Awurade nsa se sade wo mo ya adansefo no wo mo ton wo nsem de ma afoforo no Awurade emma won ho nkire won da da bi wante ka obaji so yi me se Awurade obi bia wa bie ni fidie de ato ahenkan no pa yi tie Maakye emma de ayefre na ho kire emma ni nhunu bi da ewe Yesu diri mu se abraboni mu ye den kura se den pa se ne wasem waka ewo enwom eti aduenu emiensa ede kro no o se ye nam esum kabibunu mu mpa se mpo eduru ba bia woto ngani a ento bia ni mu a Awurade sane jewon ewo Jesus Christ udene mo amen we na mesre e dia ma obi bia ode ni fidie dia to ahenkan na no pay ene ne ode beto ha ka kire wunua say omfa ni fidie nto ha san say ha no mo de ode to Nyankopon hyira no Awurade adom no so mfa ma o ewo Yesu Kristo dine mo enti enra na opinfo bi wo fie no waka say empire ya papa yi ni abo ye ama matinka se first no na mimu ayi duduru but sisi ya mimu ayi ha metinka o mimu se bibi agyae me enra Nyankopon hye ne ho animonyam ene nso saa na obeye adum wura no ye ne na mwankonimdie nko a me pa che owie mbobran nsema me fantoa so na fe ye nko nyame asem so say na wie mbobran nsema ne besi akwa ne wo se me nka nkire wo se ensuo ne be petepete kakra na fe ewie mu no ensuo no amunamuna ewo emiaye ahodo bi apuema ntemu asem na me kan afe yeduru awia bremu no nso a wo kire se ensuo no bekoso amunamuna awia ne bebo but awia na hoden enhye de ni soro saa yakwa anwumre bremu nso a ensuo no sede ndro ye no saa pepepe mia ahodo ni bie no saa na ewie mu no ebeye ebepetepete kakra ewo apuema ntemu emiaye ahodo ni bi nti ya no ahye ne nso edi amame sei ena wie mbobre no ebesi akọ ene da mu no ena yedi mu amane edi ama o wa mame ahome yeah oya danfua osini unia mekramane kwaje kuruwa niso Yesu ne wada fupa
ni madam fupa sabude wo Ambara say Yesu timuwa. Yesu ni madam fupa. Say enano Jordan na introduce you new message. Say eno na yebeka ho asem. But enam see ene honhom na ye adwuma nti ene honkonkron na ye adwuma. Enye honhom bane ho ye ne honkonkron ene ye adwuma nti ebeduru ha bia no a ono kire se ye mfa we mfa nti enra wa me mfa nano Jordan de no so. O me de fa kwan foforo so. Ene de wagya yense yensan tinsim na ye ntoa so. Enti nano Jordan na meka say we are dealing with issues of money. Sikasem na ye wo honhom bi wo hono mo a ono ena ye ba sikasem a odi so hene sa honhom no ena meka kire wo se ye friend mammon nanso sa mammon no ene brofofo no bebrenu a kire ebi kire se mammon no eye sika ebi kire se mammon no eye honhom a edi pesika a whole lot na eno no na yen yakenkan ye no ye fa de Yesu ekan ye enti Yesu dia wono kan ne de adwuma se ene sa ne te dia yen ye be frɛ no unrighteous mammon because eno na Nyankopɔn ne ba Yesu kan ho asɛm. Unrighteous mammon no eya honhom a ono ena wodi sika eso na sa unrighteous mammon yi wanhwe ye obetimi adada wa ma Nyankopɔn som kora wo nsum biem ene nti wo kenkan Bible se eduru baabi no Yesu Kristo ka kire won se omo nhwe yie ena wansom awura no mumienu ose onipa entumi nsum awura no mumienu na omo mienu nyina awura no mumienu anu oka ho asem no baako ye sika ena baako eye Nyankopɔn som na tie ene nipa bebre esum sika because of unrighteous mammon na polluting krofo adwea man krofo atiase se wo sika wo ade nyina but anopai me pese me prove Nyankopɔn adwene de kire wo se wo sika na woni ade nyina se wo sika na woni Nyankopɔn woni ade nyina but eno no nya me message am de nam na anopai eno no ye for another day anopai de nya me no ba beka ho asem ye sikasem anopai nya me no beka ho asem ye sikasem enkrofo bebre eye adwuma pesika nanso se sika ne bedi won nsem a unse na no Jordan na meka ho asem a kire wo obu anu a wonyanya sika no o se me nsaka sika a meye wei Nyankopɔn ye na dom na ne nsaka sika ne wie pɛ afei niam a wo bo ne tirim pɔ so obe nyina na ne wura fi na odi sika na koye bibi foforo odi sika ne bibi foforo wie na esa wie a na afei wasan atie si ne dadam se saa de ABCD na meka se medi me sika yi ebeye but anopai efa bia me pese ye fa enie fa wo Bible no na yembie mfa nko the book of Proverbs mebusem ehono na me pese ye ko ye kwa kenkan Proverbs chapter 13 the verse 11 mebusem eti edumiensa enyimu edu baako no ehono na me pese ene anopai ye hwe ni nyina fa sikasem no ho enti emunsem ni o se wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Wealth ahode ayafa kwam bone so anya ewom se sika ye ewom se sika tumi nneoma nyina ye but anopani mpesa meka che won se memfa kwam bone so emfa mpesika menka nkyere me se se me yadwumaden na me di pesika na me nhunu ne me de ye eni ntini me kɔ baabi akɔgye sika duro ne saa nneoma anopani Nyankopɔn se menka nkyere wo se ahode ahonya ayafa kwam bone so anya no eyira na mbom ne waye ne nkakra na wapɛ no Kristo Yesu se menka nkyere wo se ebetena hoda na ebesan so anyin osi ahode a efiri ahuhudie muo eyira nemmom nia ofiri na hoyiram ofiri ono ankasa sene enano pai ante a ye fe na ante comfort maame comfort wa atema tia sia no pai wa sori no bebie ni store
wafa hasuom abebie ne store na obiri ni mogya ni sɛ wabebie ne store yi nyankopɔn bɛyɛ na dom na atɔfo aba bɛtɔ ne maako no antia a comfort anti comfort wotie bi anano pay wa chemachi ase bra wo bren kakra yi sɛ sika no a wonya ne kakra no nyankopɔn sɛ ɛno mu bɛboa no ayɛ bebree na mom ni ono no pa ne ho anya na na no pay obefa ne mobile phone hello asambenya osima send 20,000 Ghana cedis mesra won san send ma de mfa ma me ofa kwambone nso ne wanya nyankopon asam se menka nkyere wo sa nipa na ofa kwambone nso apesika ne se sika de ye ewo mu se ye bompa ye pebie nanso do not allow yourself to be influenced by the unrighteous mammon to look for money in a vanity way. Because the Bible says, wealth gotten by vanity shall be diminished. But he that gathereth by labor shall increase. So ufa ahuhudiem. So I catch them say me pesika. And inti menu obi kwa koda. You are under the influence of the unrighteous mammon. Now, the unrighteous mammon no you see nyankopon ma to the extent say odiomo ye adwuma ma ene enkrofo twa nkontompo ansan wo mu adidi. Before they will eat, they must lie. Nina the work of the unrighteous mammon. The work of the unrighteous mammon no amene enipa aye adufude pe. And it is what the ababa hwini mi atirim. No onu anya sika kra no awope. Or the two betire ni nwia so. Na wakuni nwia na wapesika awope. People now are serving two masters. People are serving money at the same time serving God. But nyankopon se menka nkyere wo se onipa bia ni ho no mo betimi asoma ewura ne mo mienu. Obedo baako asene baako. The unrighteous mammon is a god itself. And in talking kan Bible say emre bi atwam o. We kwamponya Bible ni mpo a we ni history bi ame amakọ kenkan ebire bi atwam yesi na wokọ Syria no na omo ahyeda ye bosum bi asi hono mo a bosum no ye frɛ no mammon tie mesi ne ye frɛ no say mammon na enkrofo hyeda koto sɔre sika no omo koto sɔre sika no. Enti anope obi bisase the unrighteous mammon ye den the unrighteous mammon no se ne be ya wonyera na wo bedi asem na meka na chi yie the unrighteous mammon na meka no eye tumia eno ena enkrofo di pesika enye kwampapa so ye friend unrighteous mammon eni ti meka to se mammon no enkrofo bibire kira hye se eye se obi pesika yate na mom ye de adjective no e de eba animu yeah, prefixing with the unrighteous. So the unrighteous mammon no simply means say obi efa kwambone so na wa pesika. Sa honhom no e na o influence so. Sa honhom no ka kire say kumnipa na fa pesika. Enti honhom bi abeka kire say ye we fa pesika no or ye unrighteous mammon. You need to pray against that unrighteous mammon. Sa unrighteous mammon na abeka kire say se oni sabi kraman da na wunya sika kra no enye hwe wo de ohwehwa ni sika sa unrighteous mammon na beka sa de a kire wo sa unrighteous mammon na beka kire wo se ukokotwa gatu nua dan mu na wo hye no na obi tua wo ka se abo pa ye fe no asin ye bo wo pa se kokokun nua na ye bema wo sika na se sika no de bema wampam pa kra no a enye bone honhom ya na okasa edigu wasum no ye friend unrighteous mammon but anopa nyankopon asem osem nkanche no say ahode a yafa kwambone so ape wealth gotten by vanity shall be diminished ebe yira ye kasa bibi be diminish ebe yira it will blow into a thin air a wu hunu ba bi enenam Nemom niawafa abotre kwan so, but he that gathereth by labor shall increase.
We a Yankopon sem was me from bro na no pay. Proverbs chapter 13, the verse 11. Enti ya nankrofo bebree. Eye unrighteous mammon. Nti obi timi ka say, "Hey, na wetimi abotim po se me kokumi. The unrighteous mammon is too powerful. I wan hwe ya. Obeke kan sem bi de egu asum a se fa kokopɛ sika. Ene kraman na. Ene agyinamoa na. Ene akokɔ na. Ene wei na for money. And you are hell bent on making sure say you get the money. Ni nyina no eye orchestrated by the unrighteous mammon. Mama infa last one nka na sorry so na ye first person fan to aso. Enti question obi bi say ma che unrighteous mammon ni djuma odie. Afei 2. Obi bi say yes unrighteous mammon ono na omankrofo fa kwambone so pesika de a ene na sika eye efia na is money evil sa na obi bi sa. Money is not evil. Mama fancy ha. Ochena me ba beto aso na ma chire mu di a chire wo. Money is not evil. Into amu ka say money is evil. Money oboa. Omo ye peno mu ko tu Bible no. Money is the root cause of oboa. So for no abon. O kire Nyankopon ya adoma ba be chire mu a kire wo. Obi obeka to say money is evil bia oboa oyare. Money is not evil. Money is good. Nyame ya adoma o kina. E wa ba chire mu di a kire wo. Erade nka won na adom no so mfa ma na onye wo mfam free the unrighteous mammon ne manipulations emu. Erade nsisi waso ewo the voices of the unrighteous mammon eho. Okate o se kumnipa fa pesika yewe fa pesika. Erade nsi waso se de won te sa asem no. Na adom no so mfa ma wo. Na fe kakra wo gusu a wo biri wo mogya ni a wo pene kakra no. Erade ema ne increase se ne okan ye no. Erade na dom no soma wo. Eje Nyankopon obe Nyankopon no konkru Nyankopon kan ho. Ewe Yesu Kristo dinimu. Amen. Ye dispose. To aso dia ma me ofre me Obuoba Ofori Amanfo team ni nyina ta akire udi ahenkan kwame ya boa adwempa hini Kofi Mensa Kobike Kwame Asante Billy Man omo aka nyina ka ho bi. Ene ye di dwumadi de bro. Ba bia adru de sports. Inti me no ka say ohene batena ase. Mayente This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! AJ. Yeah, bo. Bibi abako de. Oh, yes, I don't know so. Nyame adom me ho ye pa. Bibi come. Sir. Now, what is it about this? Is it 4 by 400 and I say again? Baton am ko yeah. 4 by 100. 4 by 100. Yeah. And then ekoso ho no because my teacher say I disqualify but ma chire mu am nhyɛ da ntia se. Won hyɛ da ntia se ho. E wo say baton de ye be kwa e group. Okay. Ye nko no we wakofo nko. Say sa 4 by. Say baton ya na ye kura ba bi no. We kwa no de common nua we kwa no common nua. And it no e group. Nti group no what the list e be ko. Say ebia AJ. Ye what dem hey. Obuoba Raymond. Omo no mo ko gina mai de akwakotu. Akotu sa Americano. Yes. Okay. What I say? Enti no woni ho kwan say ye ba ade be che ba ko gina track no so na fe de me ne wo mienu ne ayi Kobike. Ena ko gina ho. Na Raymond nka ho. Raymond no nka ho. Enti na Kobike di nsu ni pipa no so bi. What I say? Na je se mo de my corruption in Ghana ha ma bia mu yaduru no. I'm say you oversight so that. Oversight na de ade. I'm so no refi. Oversight ade ne baaye no. And me yes I read me bibia ba I make sure I read more about it. And me sure say me can kind a lot about it. This is not the first time. Yeah. CCCC. Yeah. Enti di enti na yeah my non guide and yes sinin guide and we keep repeating. And enti na ye call for say mo punish you. What I say? Omo an wutu om zo mu ni anim no mo nko no. Eyo madwuma say omo hwe. Eyo madwuma say omo hwe say due diligence. Yes. Omo make sure say because listen here the call. Obeyan changes bi kura no. I was how pre-inform me omo. And I then say dini call 1 hour before the say bakutu you know. What I say this say dini wan fa nko na say ye koduru no mo. Na o kase owura fia. They that day no pay dem to obeji. Untumi ka say scan buy no na emre fi nti menji scan ngum to nti musika na mo de akọ na makọ say no yase mo nkonko tumrika when they so be wini o so wini o mirika na akọ na mo ankotu scan na waje nti adwuma na mo kọ ye
So by say to be this kind of margin na free or deba. But I say because say oman fa ebinum anyes that scapegoat do na de adena. E be dey say ebetumi ajai side na man nti edu be na wakata oni no apanish ni pa no. Yanhwe Abrante to say Azamati. Yeah. He was doing well. Am I training? I prepared. To say omode ko yes adewe. Adewe nso so no 4 years bia na eba o. You know, this is our next no to say one. No I to say omo sanwe de egu Abrante no future mu just like that. Yeah. It is a way nya kwanya nkututu mirika ni bi wa buruchire. Now Cass was saying about Ghana. So and the Ghana brabo. Then and the combeси and bia na yetwe ba chire. Because nipa na training na so o showcase no chire nkrofo man wo say oh akwesu yadi o anazo we say nezi Americana one man ntu. This ko no. Say sanye 100 meters no ko ni sa 200 no ko na. Me tietie mu na me tietie mu na omo say issue na nkasa no. Beyond say omanfa list na nko. Because me tete say camp ho no ankasa na kra na asumdue ni ho na say obo nde eno no ya na nya mirikatuofo no ayefo no kwa even maya moko world cup yi nyina abekọ camp no bo say coach anyway free pa anyway cheda nya yi ubusuhwehwe mu a dan tene nse mi nanam wiem say coaches fo no mema na nyenyenyenye ma no players ni bi but omu cheda ndan decide say yes Ghana national team say ma no ma no then the other side 17 under 20 and I say Black Queens and ebetimi ayo mumu bia so guso investigation no crash dan de embaye ntinu say we ni we twetwe mpere kakra na we ni kope we ni we ampene a bo ho say ekofa sansem na ba what say ana emema na fem so ana ko esikasem say ma na fem no de ene de twetwe nti o twe na oba na on genesis one twe amana bo say video wa sha say omunem na ebia wona say obokura na no wa sha da katakata na ni do bia ko show ena ba mema na fem a sikasem me na me ye say you me na ye tu me say me mlew me na ye me say you nti so pese say dia wo gi amazing ntuzo wa mpene a na akoye nsensem bibiri what that nti mpenifo na ye tuo mu so mo nko no sports minister so omo ba to nsa from na sports minister na nkasa mu kura unhu kutoku anu mfa koro wan hye ono ye de kotu obi fo yes eno na ye problem no because eno o pay mu no so ono onyi obi adi because obi e bo number enim guasiam so no ministers yi de say poto because aduma omakoye bo Ghana ni ase na me 2024 no emra ntemwe na ye nya reshuffle proper one because ne akoso yi de so no nya reshuffle there so Ghana for Ghana for so nya sa there if you Ghana for so nya da reshuffle say Ghana for we be feed ya o keka kire yen ade ne review so bi ka kire so aye odwanfunu ama o to opposition yes na wo so ka kire yen say wo nya reshuffle na nya reshuffle chena na o ministers yi bebre na egu animu ase sports minister juma ben pa no to ha wodi de bi na pansam de bi na pansam but minim sports minister na dani motivational speaker yes mokoye na anye yie na mo ba na afi wo tumufo nano de wano anya no na ade adwuma ade no nipa na nyeni ya kasa wanyeni ye nya bibia na bekata so peni de ewum se peni etu bebi a okata bibi so but enya de bia na se okata so edu bebi a se okata so na wa mia nipa no ma ye hu se kata woni na mia no ne hu se o ye adwuma what I say Pius deputy former deputy sports minister omo issue yi ho ba nsem no senka ye take decision a ka wo ka senka guide wo mo be guide wo enka guide wo mo ka be san ko mistakes ni be guide wo mtinu next person we ba bia no osuro se ba ko bibi sei ba ko yi yokono mukube yi $100 yi every say free ankra oba yo san be sun ye no senka mpanimfo sa bra ni take decision a enka guide enka Pius gen kran repeat nipa ne tumi nya kukuduro ko gina parliament no wakasa no o ma so ko mu just like that bibia nsi obi anyo obi ahwe nti obi ansunsu nti obi anum se me ko di kura na se aya na se beka se minya na mfiri na ye ono be obe fire akwa no ye se ye ni ti ahye aboase o se ye ahye epoase o onua to aso ye nko ye nim abisia na pema wakwa ba famra en 933FM so na femfa gudie mu nsem emfa endan owo eye dwumagie ni so na bibia enkoye emfa ema AHENKAN 933FM ma chi dwumadie eso na se dia gudie mu nsem kaka nda no pai yensa aka no ede ebre wore be kwa mano ne akọfa mano ne nsem no ede abana fewia ye de fisem kakra enso ede atachire ede ama na bibia koye de ama kwabena ajenim eboa ene anopa brompono poku are na fei remon na sitetete enese eboa
ene anopere dwumadi no aba wa kwamidin edi Kofi Ajiwi AJ ene se yaka tuma boni ade nsem no edi egu akwamo enso edi ma wonansa na be kwakọ fansem na dia ba no kamone faseden sem en confirm that first multimedia production sem kan fencho se bia pese utwa sene na fe be se Vivian Gel na ne nanemu a na obe se Emilia Brobe na obe se Lewin na ne nanemu na se Van Vika no na jaje a jado ni bechemu a that first multimedia for ene se betu no afantitim na yubia enso akoye edi ama bia oni je ho se osu utwa sene na bia koye de mawa enkonkototo sika mfama ni pasabisabio ni pahunu bia keke enkonkodu sika na fe obeka se sabisabi mame no na ansana mama uro da bi we de onu ani chemo e oda fosa won be bona fe bia enso koye pa edi ama na ncheche no tofem enso ewo Nicholas Preparatory School ewo atemranso just Saturdays bia ene se dwumadi no enso tofem to no chemu a won be de fantitim na bia enso koye edi ama oni perifo no endi nkomo na fenchiremu aka chi a matumi aka ho no won no enso nchire fe bia enkoye emfa ama 0246963816 offer dafos for one bajo so na fe bia enso akoye edi ama afi yen question sam na se emfa ama ne anopai yen pimo ewo UEFA Super Cup no enne nyankopon ya doma top fm 7 PM no game no top fm na say NSA esi etie Real Madrid NSA omoje Champions League no enso edition na so ukopiem Germany a boboku afan Eintracht Frankfurt for amonso agi Europa Cup no enso edition na so entomumienu no ye kwakwohwe champion a enne anumre 7 PM no akopiem ewo Olympia Stadium no se game no enso top ma de munsam no edi ebana papa fan Michael Oliver a ofi England no ono NSA ko ginamo na watu ayeram ewo eye game a nyankopon adoma enne 7 PM no top fm na febia enso akoya yademu enkomono edi ejao yemfi ho na fe yenkopimo ewote se emana fem wey women's and 20 World Cup top fem Costa Rica no ende enese nyankopon ya adoma hwebe ehyasie Costa Rica na sei enese esi etie enne no kopio matches top fem no ehyasie 5 PM ya enese games no esa sena say and say open game no esi etie Germany ebe shia eye Colombia edi Albany 5 PM no game no top fm afi boboku a anase omaya ye fe New Zealand ebe tena fi ono enso Mexico edi bebo 8 PM no and so ebe top fm Spain and Brazil kan power game pa and so top fm 11 PM no game no top fm and afi host nation Costa Rica and so any Australia and so edi bebo ni 2 PM no and so top fm nyankopon adoma de chena say NSA Echo Ghana yegina kono achena ye ne USA edi eboni 5 PM no Ghana under 20 emma no omni USA and 20 enso edi boni World Cup na say 5 PM Bidemu samno enso edi ejana Japan enso eni omaya ya fa Netherlands omo group omo so ebo 8 PM no enso ebe top from France eni Nigeria edi ebe boni 11 PM no eno ebe top from na fe Canada enso eni South Korea edi be boni 2 AM eye eda chena homache ena se that game no enso ebe top from edemu sam edi ejao ende anopai enko pimo ewo Manchester City ni eni nkomo kakran femformo enso Moko Pimo, Man City, Brantia, your friend Bernardo Silva, who seen a kind, Manchester City, Bobo Kuno, no Anna Sabasono for Broncata, Kuha, Eko Pimo, and so Man City Akache, so Munya Brantia, Nanka Omiano, Amanabesia kind, and so Adama Bassa, the Sessica Man City for Chateau, 10 million pounds, and no Anna Sempin for Secotia, Yasomutia, and as a Brantia. Efem Bernardo Silva no obetumi akopiem enso obasa akwesi akan ede amomo na no ana sensem afimu enso aba ene se baso na so mutumi DSSK ene nti 46 million pounds ana se omoso ade koye na no ana Man City hweye ena ma wosusum ti se we de sika ne de monyonya de a emu edosu koye ene nti sika no monjintum ma branch efem Bernardo Silva enkosi akan enso enfama baso na ese bed no amobo atogu ede mu nsem no ede
Eja Yanko Chelsea na fe ni nkomo free Chelsea so fama we say Brentford fan Timo Werner Brentford say come back to RB Leipzig boboko no na no ana report fimo enso aba sa Brentford no was say that bia onya obesan so be si akan ma Chelsea boboko na ene nkomo aba de musam enso edi eja yemfi ho na fe yanko pimo wa Brentford fan Pierre-Emerick Aubameyang osina kan ma Barcelona boboko no esensem for no aba ene sa Brentford fan Timo Werner akopimo wa RB Leipzig na no ana senkrofo bebe enso ekasa amso bia ono and as a Chelsea, as some of no be replace Brantia, your friend Timo Werner, no, Brantia, friend Pierre-Emerick Aubameyang, as a Brantia born there, when in boy papa, and in Kuma Airbus at Chelsea, and a Bassa for, and Namaseo did in Kuma, Sibia Etoya, Naso Beremo, Nafibia, and so Akoye, at the Amana and Kuma Aiba, Yadimun Samnon, and so Eddie Ejao, young Copimon, our Nottingham Forest Bobokuno, the Sia Copimo GPana, a Timi, and so Jama Mobobi, Nano, Anna Reporter Aiba, and Sama Kopima, and so many a place I would do bebre, and I say Eddie and come on, and say Kopima place I would know, a Brentford fan Alex Moreno, a Brenton winning Bobo Yepa, and say Kopima, our Vida Bobo Kuruma, and one as a Brenti, we see that kind of Bobo Kwe, Egusu, and no Eddie come on, says what Japinia, no be Pimo, I be see a kind, and a man not young for rest Bobo Kuna, and now pay me the and so Eddie Ejao Ben White asoye yan konkodi nkumakra waso no ashase se obonobo na ese eye bobode ukopimo na busuoma nya de ono ukopimo busuom kankanani a obia enhyeda emfa no honje eye football mo na ono edu bebi na ese na wofo na fe eye mpinifo na se ni nuanum na enso enhyeda emfa support no enso emfa ma na fe ni nafofo na so mo sel kutupa se eye Ben White ye woni mbo ne boye pa ente yire ho na boko anim na bia enso be koye e di amawa se no ebuane papa ema se the football career no bibia ensu koye e de ema na ene nkoma yese eba e de mu nkoma no ensu e de agao eye ende anopai de ama no nsem no disi na afi ya bafie nya de afisem kakra e de attach de ama na bibia ensu akoye dia say NS esitie T74 same kan fencho ne anopai se kopiem wona kachia edrowe mi bodi nkirewa nya so endu eyare nina ensu epe bibia kwakote kidney disease ye tu liver disease ye tu ase enso adiama dan da me ba me kacho woni su ye nkusunkusu ade wa che hu ni ye ben wa hu ni ya kopa drebito na fe bia enkoye emfa ema 1874 won seka bia ye betu ase enso adiama wodie no egunuria syphilis ena se ewadwen kopa drebi na fe 1874 embo na bia enso nkoye emfa ma prostate ehawadwen ye pa obi o ma sabio watika mukura na dwonso de na wonte no so osima abatia na ya na se hwegu ansa kopa drebito na fe embo na entu ase emfa ema HIV first na yankoda no uti HIV a na obi apabia koche na obi agane se se HIV yenya dro HIV tiwa ensuro kura wo dabi ewo entumi encho as HIV acho kopeti 74 na entu ase enso emfama COVID-19 fibroid ulcer ninina ebetu ase ede amawa eno T74 nanopay me kamfo enso ede amawo kopedro bito ewo pharmacy ni babia to dro bia okwa kase T74 obenya bia to fe bibia enso akoye ede amawa na ni penifo na kasa enso ndi nkomo na feji enchiremu a akache enina 0246073498 0246 073498 and I said 0501 6289 31 on T74 from P4 on Majo Sono at the home and come on. Na fe bia enso akofan e de amount ye bafie na fe de fisem no enso e de asiase e de mayen kopimo e wo kafa kache na se endra ene so brempono pokwa be break di ma se ese bia enso atona koma se kopimo e wo CAF Confederation Cup ana fe CAF Champions League na draw no out of fame na ye die mo se ene se ekoye hasofok ekokobo CAF Confederation Cup no mo ade se ya draw my second round ene se hasofok for enso ebetumi abo game no no ana so mo hwe animo se boboko a ye fen AS Donetsk for ana se boboko a ye fen AS Bamako omo koba do bedi kunim no na phobia ekohia no e wo second runner ene ne enkoma efri ye ka fofo kache e ba edi mu nkoma no enso ede agyaw na Kumasi Asante Koroko nyankopon e yadoma first league no
Etofem ewo obi masu Burkina Faso eno aye on the 9th on the 11th aye September ena se Etofem omni boboku efan asi aye Kadiogo ena se edi ebono aye boboku a ye fan Kadiogo yi ukopiem o Burkina Faso a ama jomdin ye pa omo ekwakwahia Kumasi Asante Roko na fe omde aboni na fe second leg no enso Etofem ewo Ghana eno 16th and 18th September eno so Etofem a yedimu enkomo kakra edi ejaw ende anopay yen kokopimo ewo GFA kache uko GFA report formo asu aba ene se nyankopon ayadoma eye da tena anase yawada ana eye league no anase league ayebeboy ese ukopimo se table no anase squad no anase kopimo eye the fixtures ni na enso aba bonte nanopay yede mu nsem ni na edi agya na ese de yenya teams makoma ko adu gwotwe a yede ko akoya fixtures no na fe bia enso koye edi amamo House of Folk ewo Great Olympics Alliance Lagos Cities for NFL Kopima aye Kumasi Asante Roko Kemfaisa NFL Diana Stars Brekum Chelsea Insuataman Bechem United Kopima Timadan Kotokroyas ensu ejinamu FC Samates Bibiano Go Stars Carol United Mediama RTU Tamale City and Boboku FN Dreams FC and as a festus no Nyakopon Arama GFA ensu eko akwadwesa bibia ede abana bia so koya enano payade mu nkomo ensu ede jana Bemfoko coach Arama Ghana na 20 Marafem Nyakopon Arama Detena omugina akono ni USA edi abani ode nsem kakade atudwa wasemba ba wano obugina mo naso ankasa na short training na so shwese de ekoso camp na ogidie mapa so metumi atwi ede fa USA forso na febia enso akoye ede magana na 20 eye emana fima ene enkoma efri Bemfoko wono ene coach so oda Ghana na 20 mana no a ode nsem kakra ede atudwa ede mu nsem no enso edi ejaw yefi ho na fe yenko Kumasi Asante Koroko yenkodi nkomo enso enfamako pimo akotokwa Brenti efeno andi kumi eselo sina kan edema Kumasi Asante Roko enchene sabeto dwa sa Brenti kotokwa terminating contract say 10 yesi ntumi entoso ene Brenti enso embadwuma na no enese eye akopima Brenti efeno andi kumi ni management edaba to dwa omose kotoko ede akwada ne ka 12,000 Ghana cedis omutua enfema no omode ne kana fe eye compensation fee a eso omutumi kika sikabom no omutua de makwada no so ede kobona bra no kotwa na kansi so abefufura ne the say Airbus 12,000 Ghana cedis no amoji ede free Kumasi Asante Koroko nche nano pay yede mu nsem no ensu edi agya ne ekwa wafa ne ani kumakra ensu free wafa emfa emam se wonim se wafa for omokọ relegation na no NSM kumakra omde atudwa ene se wanhwa Ghana Division 1 League no enya de a ombetumi abo na ni na ene se onomo zone 2 ene se omoboye ede nanemu a ede be piemu o Ghana Premier League ni mo na omo se esia de amakọ piemu voter enti menya na nkemfam be join eye zone 3 na nkadiama enkoye enso enfamo yenkotie ensema pa ya fa George Ofoso hene ede etudwa who qualify from 2 to the premier who so called relegation so go back to zone 2 but yes no relocation from zone 2 no to zone main part Bota region I will not even use a zone and you know to see I know it's a very dicey situation because Wafa as a institution, you know, for money, I could do my Muko school on Bobo. And then say, Comasa time, I could war zone 2. Not even a week to come better, so I could go school. Because I'll go away. And you know, difficult from government education. How are we also going to get them back? We ene SMS data for precious enema wafa perfect George Fosu ene enso de tuani ma demo sebnina ere jaw ende anopai e odwumade ne so yemfio na fe yenkopiem Brekum Chelsea anase gaka so ye gaka de betudwa omoso de Brekum Chelsea fo awie sese gaka to fo no Brekum Chelsea enso edem ho wuro mu a omoko akobo binini na ene se Kumasi Asante Koroko metema omoso omonya do betumi abo efise pre-season no omoko piem o Turkey
na fe ama kwoto so akwa pre-season no me piema ya se Champions League no ama akobo bi na fe bia enso akoye edi ama omo ti omo de omo mbo na no ana se gakafo chode kuma berekum Chelsea omo no mo atena se akasikasem eni de bekom ni de omenya nina ama se berekum Chelsea agia tuma se gaka top 4 no berekum Chelsea ebe replace kuma se Asante Koroko na fe ama kokobo enti teams no say NCT Mediama Bobby Betem United Bobby Great Olympics Bobby Kawila United Bobby House of Folk and fe berekum Chelsea and say omo kokobo gaka top 4 no na bia enso akoye na gaka so ya and sabeto dwa se endenya kupo ya doma omo hia teams ahodo nsian na fe amatena se na sikasam ene de bekom nyina no omo no mo akaniye na fe tournament proper no enso amatumi ahia won sam bia na bia enso akoye a de mu nkomo no ade ejaw ende anopay na House of Folk wana bigina dia sabrantia ya fa no Fred Kansan Botwe wa cho letter tintin na koma House of Folk for nini na aneso se ne contract no ko benya nkomu terminate no na fe omunya ne kwan no kopiemu obawufro ensu enkonkosi akan na bia ensu koye emfama no wo se odo House of Folk boboko no odom ye papa ne mum ohwe de mpenufo no ensu ade ye na se ne dache na omo tena so a enti omunya ne mum no kopiewufro na fe bia ensu enkoye emfa emana ne ensam kakra brantia ya fa no Fred Kansan Botwe 25 years a ofi Liberty Professional abepem phobia no wode ensam kakra enso ede atudwanda no pai medimu nsam no ede eja yedisi akọ na mom new Bafan Herbal Center se me kan franchise ko pedro bito na edro no ebetu ya no wana se de ama se hwi na obia anso akoye ede ama new Bafan Herbal Mister no eno eboa ema se typhoid fever etu ase stomach ulcer etu ase kidney failure ena fe emana fem menstrual pains etu ase na bibia enso akoye ade amount enne anopay and I say new Bafana check capsules no we emema na fem mp3 what we catch usisi ya de bia na wo complain ko pedro bito na fe emboa na gina na so obrane se gonorrhea syphilis and ahwadwen premature ejaculation upeja course na kunkulo na hwegu ko pedro bito na fe emboa waist pains and sexual weakness na ebetu ase ade amount na bibia enso akofan Bafan malamis and also malaria duro anase wuti de bia da na complain se mitio uti epa ko pedro bito na bibia enso enkoye emfa emafoni chemo bia to dro wodane no potem nyina udu akase ope Bafan fondo ni bi obenya bia to na bibia enso kofan e de ama ni pedifon ni komo na feji nchema aka cheri na 0240581585 anase 0553511501 0208233058 ufra Bafan fo penfo obejo sunu wade won komo na fe bia enso akoye ade ama kwabena ajenim obrempono poku wa remon na sitetete eboa ene anopa na dwumadi no eba wa kwamidin ade kofi agiri eje yeko na fe wo bobo fere amanfo atoa so ade ama In your house, to come in your Pacific Omina, Eddie and Ramuta, my innocence, water to say, Omano Saviano, Omano Saviano, Ayaseta, Omano Branch, Omano Saviano, Omano Saviano, Ayaseta, Omano Branch. Arise, gather youth for your cause.
ahenkan mo nanzo de mo wu na mo ka enti na ma mo di kan obi so nkwa ahenkan konsa pan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuan so ne se obi afra brazil ni nua no ma fa ya hota ti odi anko nyankopon enko ne han to Obuoba Ofori Amanfo fro na batan kra le se kan den AHENKAN933.3 kon kan a onia tie AHENKAN933.3 FM na mo jigu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Hey, yo, Tom. God, if you show me how I live my life. Street nice show, man, a sharp like knife. I love it. I think far when money come my way. Stay forever, never fade away. Babylon front to me, boom, my babe. Ground to the top, lead that day. The speedy up, say for punk, go be no challenge, no day. And the power I bent me speedy. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. And the power I bent me speedy, no day. For a Lord, give me the no airtime, give me data. Bon some living cassava minted. Every day, man, I hustle for the paper. Hey, yesterday do my thing, Bobby and Judge, you already say. Now open the whiskey. Okay, so Mami now says your most authoritative social, political, and current affairs talk show Maakye is airborne on your family favorite radio station AHENKAN933.3. Mepacho afei na do feeding to ha no mo aye ginemu akopim se non du ebebo. Me ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General Kotoku Mayor. Ya jiko to kuma nyina aboso. No worry as here. So a very good morning coming from my humble self going out to you. Ofrewo anti adwa comfort. And I say mami adwa comfort. Oh, achim achiase. Let me put it this way. A provision store. Provision store. Ain't anti adwa comfort. And I say mami adwa comfort. I don't pay mami apo moko de. Endran so akpena ma wesia. Mauna yirao. Akpena ma wu no na tese no ye me pa che de bi mauna yirao. Nyami shirao no mpese me kan. Nyami shirao mami comfort. Sanso ena. Eja Prince onso so wapu mboko de. Obedo so bo Prince ni o. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Street nice show, man, a sharp like Okay, so time no day. And into my man intentem ni enkoing anymore. Stay forever, never fade away. Babylon front to me, boom, my babe. Ground to the top, lead that day. A very good morning also going out to you. Kwabena Asamoah. All the way from Tema. I don't pay what's what joining and I will show you live. Yeah, that's Sibibre. With that okay, my emfa with that team fan to us on a fee emfa other segment in and to us so emfa emma me pacho be to me and joining with your sentiments, your comments, your thoughts. Fabra 0594841044 0594841044 o de fa hono de ba ye kwe anim ye be to me ahwe na ya kan come at the amount ene ne de nam enie yes be a good person but don't waste time to prove it. Be a good person, but don't waste time to prove it. Imu depa. What that inti? Sana be ya wodachi be ko yie di ama. Sana be ya wodachi nye me nyina betimi asisi su yie e di ama wonti. Ni ame ka kire wo e wo poto kasa amini say, be a good person, but don't waste time to prove it. Ze nyame pese me kama wo ti ase nyina ne say ye nipa papa
but menya de bi manipa hunu sa ampampa so ye nipa papa meti hai enkrofo a omepem asem dada enti enya afi na mebesa kete mebesa doa mebetu kontim ma akosoro kwa betia da bi obi pewasem opewasem se wo ye nipa papa wo ye nipa papa enye se wo betwa wuti ede ama nipa na be me hunu sa ampa wo ye nipa papa enti wudachi enti de me ka che wo se ye nipa papa nanso so men se wo bre se me pese me kire nipa sa ampampa se me ye nipa papa enti de wuntimi nya kura na wo baba beye obi ba beje wo hobosia sika na obi sa no unya bi ma no menua ba menua be ma enkokun wo ho enkonko ese me pese omu hu se me ye enti sika no kura me ni bi enso me so me kobo bosia baabi na media ma me nkasa mjero enkrofo bibira akogina akogye enkrofo aka gina mu amene ye twom abo so se woni mu a mi pe obi am na gina mu ama me meko adan maame ane ye moye ene okọ ye se okwa gina mu dia ma nipa no oji sika no di ma nipa no wie ye no ha na be pem ne ehwe ne ba bia ye hu no eni ntia no pe wo da chinti dia me ka chew no se ye nipa papa nanso so men se wo bre men kun ho se me pese me ma nipa hunu sa mpam ye nipa papa eni ntia ade a mentimi nya kura na wo se me ye da bi o yes a wo be se wo da chi enti dia me se ka chew no se be a good person but don't waste your time to prove it. If it is in your power to provide it. If it is not within your capacity to provide, don't try to waste your time to prove people. Don't try to do things that you want kasankasano. Udim say wuntumi nye, but bre yin so de me fere no me fere for unim say me ye papa, me ye ni papa. Enti me ye please. Don't waste your time to prove to people that you are a good person. No. Do what is within your power. Be a good person, but don't waste your time to prove it. Anope woda chinti ni ede nam no. Erade nka yen ho na na adom no so mfa mayen. Ewo Yesu Kristo dinemu. Amino. Okay, where you see a friend of Kwabena Steven say still now war train say you beka sadia fa wo new police station ho Kwabena Steven wo we achi ase ana mi wura fi baby awo okay, I don't see a share a hweyi nsem na no pay. A hweyi nsem no eye bambo emu afutuo ni bambo mu enkomodie. Ye nyina ye di sa nkomo no na ye de atu yen ho fo maka kire wo. Se enam adwuma papa ye nti. Opani waben oye pani pa ye friend Dr. Kwesi Baini oye security analyst. Eno ka kire me se da bi obo adwuma wo ye wo apuye mantam mu kutukuman mu kura tetiriw no. E wo se me partner wo na de bia yetu omanfo na wokutukuman mu no yetu omfo obambo nsem ho eni nti ne ye de ahweyie nsem e de aba dwumadie so na no Jordan ye hya ase endra de to so enen so ye de to so opani aye krado a fato so ne yanko yenim ene ahweyie nsem a ahenkan Maakye ye ne Dr. Kwesi Baini aka bom e de brownie ye say switch off all your electric gadgets before going out, even when there is no power supply. All right. Switch off all your electric gadgets before going out, even when there is no power supply. We are your Dr. Kwesi Baini or your security analyst. And what the abano pay was me no yensuya imuade kakra. Yakinka opotoka said ma fe famra ma me afia bruni die mu e. Enie. Nia ye pese ye kire enyina ne se. Ebia na no payi o be kwa adwuma se de me mafirifia ba adwuma yi. Ebia na me fridge si so e wo se me dum no. Ebia na masoso me socket kura si so e wo se me dum no. Ade biara etwe anyinam ahoden
a esi so e wo se me dum ni nyina ebinim kura de om dum om mita no ankasa ebetumi asa ya won ko na wote de a udum mita no kura nkeye enti bambon nsem ne ahweyi nsem anope ye de nam ne say switch off all your electric gadgets before going out, even when there is no power supply. Adendia, uja fridge ni siso, uja suson kanya ni nyina de siso, na wan hweyi na bibeje pa, obekọ na fie no adane nson twen wo. Amo abesesa kwamuka. Enti bambo ne ahweyi nsem anope ye de nam no. Ye se ade bia oso ansana odi aye adwuma no ne ye frɛ no electric gadget no. Upia dumuno ansana wapie oba no asan beto so wade nyina men so fridge ni mfansi so mfanya ho men so tv ni mfansi so mfanya ho men so so ne ma bi mfansi so mfanya ho wanhwi a obekọ fie no na niema a wabre apanya no na ni nyina ija to mu ahye ne se adwere be ye bambo eni ahweyi nsem anopa yi ye de nam no yamfa sedan koma Dr. Kwasi Bani, security analyst na dawroma ene waka yen ho a anopa bia wo Maakye so ye de ahweyi nsem yi e de bremo ye da se de ubon krata ne braso Street nice show man sharp like knife. I love it. enti Kwabena Steven se owo achima chiase Kwabena nipa ne doso nipa ne doso nti mi wura fi afacha me why Kwabena Steven ya da se ene yebedi achiase nkomo nti no don't worry yebedi achiase nkomo ene yebedi achiase nkomo extensively yensa beka opani bi wo mo ho nti yebedi achiase nkomo ya na wa hye ne nso de ama me Father Lord, give me data. No airtime, give me data. Bonsam living kasaba mintida. Sanso so ena Ghana mampanyini na Nadu Dankwa Akufo-Addo wa appointe opani na me sa appointment we me ni omampani Akufo-Addo nya adwen o me ne nya adwen jese me ne nya adwen ba ku sei onipa ya wo employ no so wo de ne call Youth Employment Agency no or your deputy director of communication ewu Jubilee House na debut at the MPP no any passer we musa na hey what kind of situation is this ayawo debut any passer meje de esi edu nketi aka na di also am aka ni nyina tie ewu nti na opani ne mpese obesesem am aba no we have the menu ede be men we have the men ben na na kae ana me na nya men ya bi so na o appoint debut obi no ye CEO Edema Youth Employment Agency edi nyame na dom sese wakwakoye general secretary for mo party no and wa resign sa beda ho se wo kosa aso ye ho na Justin Kodua owo deputies mienu enti nkanya no ane se u promote baako na baako ya bedi akire se de wo ye wo ayi gender ho na we de ni ono no ye deputy communications so de deputy communications director e wo Jubilee House position kakaka sei o se wa na san firi akona aden o mampani Akufo-Addo aden bo abia na afa nani so afa wo yani so afa nani so me se ne wo hu ana appointment enye ono na eye na ho na eye na so obi kura na eye agi se wo na wo ye final approval se wo nka se han mu fa nipa we nkwan fa ne nko na se bia se ni secretary na tworo krata yi se no de eye mra kwan so se bia wo bo sisi awo hoi na se wo secretary bia bibia ne so na de befa debio hu me se chese enne na menya su amesu se nyame amamu amesu because eya na areho na emmobon so ene se Obama munya de moye no na mo party it is not worth time for one colleague bi wo hu me wo Kumase no every day bia aga yi ba be defend the party ni ade
obo me yin koma oni me adi emlete awai mu a ubesu na me say wo na wo kasa na your friend Randolph wo na wo kasa wo say ai baby adu na duru no just wo ko radio no so kura ko defend party na abre ho ni ma dia wo ko ka biem eto this as a radio stations ne France bia omra interview a obeka cho so obeba o ka kire wa time ne be so pe o say my busy mintimi ma have you because odino wa want ase hwe MPP nipa ewom na say position bi kura de yes ya reshuffle so wonye na say position kura ba ko abeda ho a say wo san de mo obi ono wa ban mu edi sika mu akese because deputy communications director wo Jubilee House how into omo work into be so want say Eddie, we have the men no what can trust akekana talk is cheap and no what can and no what can na do what disappointing the po me can pray what disappointing the papa kum chacha kan sembi oso opani no mo de na fa baabi no kre e be no kre because omo agrofo no kra aka no kre Enkofu bi na fa baabi ti say tintan bi say enkofu bi na fa baabi no kre ana sando ayi aka ne sen se dun ketia so asema working say na me kai tintan no am say ahumone ayi kan ahumone ebe omo de opani na fa baabi ahumone afa because ne ekoso idie am say din no hu ana ntutu ase boy na honhom ne hye no so boy no abo so omo fiafia no ho no aso ka ho this year Council of State na kase minimum adwuma omo di o hwan na Council of State ni kura na omo so twi famu yi onte se yese ma kwa ono so Council of State ese special prosecutor Ghana ne de well yes obi anya akwanya pe omo an opportunity kakra bi no so ni se dum timi hu se adwene na da ni patrim no hye na ahye na sasabe de pa na ya abonefo sem na na I thank God say wa mama nkwanko ye politician like as in me wa mama am to say die hard politician say bi a chinchina me NDC ni chinchina me MPP me de nyame asese wa mama yes ade because you obregu me say maka wa hada say o person ye politics ya mema ye mfa wo nyin kru to dwuma da bi enemre mu ayewe so o person ye politics ya ko school so that say o ko school ne duru ba bi ne ye pa o mo ka brofo a so betumi akodi na o ye 50 Ghana yenko kire we mu wom 20 Ghana yenko kire we mu hunahuna wom je 100 Ghana yenko hia no Facebook yenko di dinner tem even kura enye school kura na ma wa adwene nya adwuma bisu brain no school no qualifications ni ba mu ana so yatimi afra wu na abo ka ni sade a e won mention na no nya adwene na ye se kakra se minimo bi wo krom ha se ya ba no MPP amanu ko na na fiti ne mofra se se de wo no ye fun mu na so sabe esan se humasua na nko anim ntino oni de bire bia won se de bia na o hye MPP atade ani ya sa no motia de na ye nya atwom da bia na MPP ani ya ebi na mudi ya mase no how say e was say no tie enhye da nya atwom per se but sa na wi ase ne ko say one go school a na say ye ntimi ma odibire enye se one go school per se ya say yemfa ne se ya fault se ebi a MC asem kan na MC one say odin kura ntimi ntworo ayi ya fa se kire afam wonum na sa ayi wo no de woko chairman committee on health we fin bibi afri ye bibi afri ye sa me so me kan yes ayi wa free ye mo ne pesu aso ne MC no si won no anko school da bi o say school no aye kan no sabia wakọ kakra basics no onim basics a krasa ti wo krasa no so ma de ba obo education your sensitive positions bi wo ho no mo a at least you should be able to read and write so what I say politics is a professional na nkrofo bi na omodi ye buga sir say omako school no so munimade na di boy buga yi na make say who person wura mu a so oti ase say politics is a profession now first na a part-time job but politics it has become a profession entadie bi a profession so it requires professionals
You can't just be following it blindly. I was saying because any pa make an asem senka ya dia wako kakra. Enka di brebi wo hono ma obetimi anya. Me say akosua na dia me dia me. Anya school matter. Yes say ye be soma wo. Anya school matter. Any enkuru so say. Ma bi o mo to no nya na ga no mo dia kwa IMF no. Me ba. Di brebi kura be to kra yan fa ma so ko say de ma no. Me ba wo hwade. Abro no mo bo no. Da bi hwade. Wo so nipa na bre. Fine. Obi a hu se wa bre. But position ye da ho no mo. Eye te say ebi asem ka. Deputy minister. Yam nyusu deputy minister. Deputy minister na wan kasa kwa ntimi ntwero within ya. Obo de o baabi wo ho a ono so obetimi affect. Yo baabi wontim ganja me say amamuo ni mu no from head to toe ni nyina no. Eno America kira wo say ubenyinya position ni bi. But sanya nka wo senka wo enjoy pay say de wo kasa wa bre no. Ebia no wo anya ne saa. So no be hu say ye ne limit. Baabi ade ni nyina wo no so ye omo omutumi kan brofo just to bamboozling the minds of the people and then. Entina yeso ye brei. Entina yeso ye brei. That has become the new normal. Entina yeso ye brei. So say the one brofo na wi so ye no. So be say won kire say won mo say the obetimi die adada nkrofo dia bu brofo afa so utim ka brofo. Entina yeso ye brei no. So brofo ka fi say ke nyina katwi a. Say nsem go ja parliament. No mo wi brofo gu wonum na ye ni so si hu atake kasika no bomu no. Ye ka ni nyina wotu aka Ghana ka ma ba ko emrase bedwafi ho. The issue here no so no say ye den you can't do away with the brofo. You can do. And obi say so. Anya na mo say de ho. Who say first no assembly members small no abuzia ye free omu. First no obi atim be assembly member. Now so ene wo hwa assembly members are eba. Very good. Oh, to say we had a crop of assembly members eba no. Eba na intellectuals. And there was here tia say. So what I say? And you obia na sebi bedu as ye born say ono no. Chenchina che we say na adwen no. Anase brofo no timi kan no. And dey adwen e wo ho sa na so se na se Ghana. Kwakoye no. Enu ntia. Na kwaye hwe ye ne ye ne sa. Adwen ti. Yes so ye Ghana for. Ti mo hwade. E ba sa. Enu ne wo kasa bi say then you cut your coat. According to your size. And inti unim say ono brofo no ntumi nkinka bi ntimi ntworo a quickly na wa training uba on so be guide o ma uba that is it. If politics na opesa we ya man ka eni ma twa mu o fayi de bia ye betena ha no ma ye ka se first no Pentecost omo bo mo nsem pra na eja firi soro siesifo asama ka se ha omo bo mo nsem bompa ya meja ebeti si nchensen so ene ye den eja na ma say no de e was ye ti ase say ewiase ni gusu a evolve so that here ewiase ni evolve enti wiase ni evolve ni nyina no say first na Bible ni phone so ene Bible aba phone so Bible isa ase aba phone so asofo bibire kura so di tiaye o kwa sorry a Bible da phone so me ba ho yi phone no a Bible da so no phone kro no a wepo no so phone na Bible da so no COVID the buy asofo na de no mo ye Bible no phone na so no mo hwe kan COVID the buy ya obi antimi nkwa sorry no afi obehunu obi ensori e wo Ghana bibire no abie Facebook page Facebook live enti wiase ni evolve enti say opesa wo fit in then you should be able to subject yourself to that evolvement no and this I be kwaja wo Rose minister can want it also 3 4 5 years you are not talking about Rose you are far behind but you need to catch up with us so catch up with the system and this I dey be do dokono kwa it is a wo na wuntumi no muntumi kana train your children politicians here to train your children are okay you ra kwa me na bates on training ne ba man ne shela bates onye MP ba ku yi I'm saying oh I forgotten one Newman na ne papa is a politician and we training you know and then they will take you over from ne papa and if you can't do it train people so no a politician dada no train neba yeah and I make me person what said the politician is a profession now and you have to take it serious and be professional. And this is how we do that. They be na omu kwaja, ebe kwaja de be because why watching some person be saying there. O te hono mo.
ye communicators ne ba na baka tell say eno mampani ko jari we wiem ne ya chechere no ne ye dia hye wutirim na so de nam ya chechere dia hye wutirim entu ka say wan eno mampani ko jari we wiem mampani ko jari we wiem appointment be ba odi ko jari we wiem na nkrofo ko so you need to catch up with them obo de o kan metiase o but say e be ka say sebio wanya education background na ye ntimi mawo ebi adibre bi ni ade say de na obey kan okay eno no de me nya adwen o okay position be na osusu say with or without education nka yemfa ma obi na the position bebre obo dibre no it's not about brofo about my cabinet ebi mu ni secretary or without education yemfa ma obi wo party mu na se constituency chairman obetimi edi chairman oh okay because encounter be about be hwan na say nye secretary na chere you see MPP for be release statement by secretary no under the instruction of the steering committee and as executive committee obo position bi won ma enya atwatwere na ye ye se sabe wantimi bibinti obrofo nya na wantimi anko school na se na ka ya tam chairman dia ma ya ma chairman kra wutimi because bi do nyansa guide na se chairman no me ka wantimi me ba o chairman no competitive ubeda ni milo chairman is a competitive job milo me ba o ka de no ye se chairman no enye se da ho no chairman nya appointment o ya minim enti said you kokopre na onkrofo ne say medi chairman wuntumi wo ho who my mind or the stronger than apata ya no of name etu bi za wuntumi yentimi man ebia minister bia beto wuntumi ni oh masa ono akra won ko de bi o kan wonte o se me brofo ya ko di minister ne brofo ya ahe dan o kan wante brofo na edi o oh masa uko assembly one ma one in charge of way itu be kom kra no one pay mu na akrampo no e just supervising awo ye enke wasasa na ba no na so se se adwen yemfa ne say bia we minister of education yemfa ne say minister of education o ministry ni impacting kwala no ko tena ho no mo stronger than apartheid o toto papa so eno kra de yemfa nsi nchen I was all representing Ghana. Oh, yeah, minister, all representing Ghana or other countries. I was all representing Ghana or other countries for conferences and they can't get home. Who could do one of minister for speech, bra? Who will be never come, mammy? Milo. No, never come, mammy. As so said, Shadia. Ghana, oh, Milo, you're telling me, Milo, I want to see a casa. Yakasa, but no one come or be interpreted. T. As soon say, moi, Giatum say. Ye kasa ye bia mienu ne de be ye adwuma ye de twi tie o so say January ye nyina officially ya atum se ye de twi e na be ye adwuma ye de either twi or English and into we call French countries no a omo ka French no ono kwa bruchira on ka English o ka French so that ye o woni kasa o but o jato no aka eye country na be di wo so no ne kasa na wo ka enti de ya jatum no he adwen meka sama yi ade ache kora no abe o stance na wateki but the me person meka che won say ewiase na ekọ nanim eni so person ko anim a catch up with ewiase me tiase but my nye system na sa na ye sa de ne yi bi mu ye enti ye na me fancy ye mu bi no mu a sa adoma chede ne nya because me hu ni say education no e adoma chede ye wo bi wo no ma ye wo ne beto wo no fitine nkura brem masa wo de ade nto obe pa hwe adwene enti adoma chede do bi onya bi ne andai adwene tie wo a wanya bi no e wo sa ote ase say Yesu Kristo ba asase so no na sebi anifrafo do so wiase oba beto wo mo pa but bisa ho anifrafo do say no san mo yade yate anifrafo do say Yesu beto anifrafo bebre akwatafo Yesu beto bebre but do say no san mo yade bukulong enye bukulongo sebla yo mo anya isi amoma ma se tincha ya mo wo kire mu no dabi ma hwe ma woni ni sia ya che won woni ma ama se sia ya che e wo mi sia ya che ache se wodi afa brofo ko di agro hwa de woni school ayako wodi mo ntena ho brofo ma ama se wa catch up with the system Tanzania I have a colleague there omo press statement kura no mo twe no wo mo kasem press statement ebia na ye no ye de omo ma gia tum so na adwuma wo krum Oba Ghana ha say na brofo no kra ye ko
That is it. Yeah, Yadi ho pani. Me ho pani. Yadi ho pani. Pa. Oh. Ghana, yadi ho pani. Who say so senka ye su ye tree na na say wo ko ba bia wo ko voter rate no benya obi o teach you wo ko no dem benya obi teach you wo. Esi senka ye use anu a enkenya say ye bre. Esan say yan fa no an hyase ye de brofo no e be hyase enti no. Muntuma dwen muntie. Ya wo kasa bia wo ko bi kuru mu e da ho say. Ukuru mpete. Diunama ene ukuru mpete udi agro obodum pem so me ka jo say bene de. Enti mon forget it. Enti brofo no that means the easiest means of communication in Ghana is English. If you think you can't speak, learn it. If you think you can't learn it, just go sash. Simple. Yati. Na that call state of a nation address na that call onko ye ni twi on kan ni twi. Why that can we twi? Na nka ono be nkoti be pam mo. Sa brofo mo keka no. Mo de mo ye se dan ya kasa ni say sisi abeka bibia ye ni twi. Na ko be hu ma be ko. Dabi ya mo ye ni twi. E ma se mo ye ni twi munim da mo ye di me da ye ni twi. They say oh ye ni twi. Oh kan ni twi. Dagban ni so ba ka to say kan wo me dagban ni kasa mu ana ye ne den. Sada say. Na brofo na wo Ghana ye na wo kasa. Mo kasa ni e de say. Grushi. Enti o country ni we na Grushi dey okay, Grushi na okay. Grushi for be kasa. Dey okay, Grushi na okay no. Grushi for so be kasa on ka Grushi. I just dey okay, Grushi. Abi the back and forth, the simplest. Mo fa brofo ni bi ye ni za. Simplest way America chi nyina na say. The world is evolving. If you want to fit into it, abreast yourself. If you don't want to abreast yourself, then you have to ignore yourself. Never be asking for the baby. Enti ni ya kwachere nkrofo mo mbedi ayu assemblyman. O assemblyman ya sheda be power chel me srawo onkodi assemblyman yan onkodi eni ho and then nkrofo they pay huge sums of money because of assembly. Me koye bia na me ni tro me to so me yenu. Enso marry. So that's it. Say baby me gusu am edwen ho say mesa akwa. Wasa ko. Ana ma me nkobi mo. Oh, say na try me ensa. Say na try me ensa. Ana omo ya no mo try. Omo ya no mo try no ya no. Ya no nye. Try to. Mo so me hwe ba ko. Ai anfa. Mo hwe me masa ya na. Obi se na nyame kasa kire Ghana for pa o. Yanti. But enya hwe. Enkwa ne hia. Enkwa ne hia. Bana ya to yanko. Enkwa ne hia. Ayasemo. Abusiafo yamamu nyina mo achibiem sa mamakwa abade ba ajetu mu kasafidie. Ahenkan economy ensa achiri po miensa kasafidie eso. Wo hwa wa kira bra na eye anopa no nwotwe abo apa wosima ne poli enum 8:05 AM. Da enkata mo boso ene ye de etoa eye ma tedwumadie no so ede amawo adwenpa yin Kofi Mensa adwen papa na papa ndi wanim kan menua baya eye akosua adepa Dumas aka Dumso ana eye ambassador Queen Mother yesin konya medida chronicle da wakata no ana ehyaase mlaso sem ana watwa na nado dan kwa akufu adomfonyi ede abai ene oni atotoro ni anintini ede ahyamu ewo da obokata yi emu a kese enya agro ni nyina ne se eye one district one factory no na amanfo se aguo sa jana na mo so abu adwuma pa na yesi na nado kopie mu obimbila na wokoye no ana eye yam ene cassava factory a wono egusu eye hu adwuma no odinani ekohwe se de dwumadie no se be eko wotese sika botia de ahye sa project ni mu no eye Ghana cedis no 9.2 million ene ye di ahyemo entina na dankwa kufado eko bonto a wokohwe se de dwumadie no so asibe eko ene anani ajepa te ho asem da oboka tai enso ede aba na sanso so ena wase anu mo chemu se okopie mu eye anum ene eye Ajena. Hey, Ajena. Oh. Ana dey. Waifa. With the chronicle or that also. Baby send your baby away there. Me just say be hu. Sa ewo Eastern region dey anka ye enum. Na ba ko na ka ho no. Se Ajena Tafoman.
Ejina Tafuman. Yeah. Enum Ejina. Ejina Tafuman. Yeah. Okay. Baby, I want no idea power. Ha me work me hu we no. Me hu. Me hu. Say ye boaboa ye hu de bebu Ghana fa so nti. So who man no da ho no. Who man no da nje. Yeah, all the trade here yo. When I say me bro. Hey. When the say the hosere no a. O se Ghana for. Ade a me sa de abeye mo no. Mu be du mo ho. Mo ma me koko. Aha. Na me so Diana yomo mo choro krata yi. Newspaper no. Say Ghanaians regret bringing Mahama back. Hey. That was 2 years. Oba konwa so be di 2 years no. After we the one krata anymore. Say Ghanaians Ghanaians express regret for bringing back Mahama. Na bonkra tell me say Diana me so answer them say Ghanaians regret to say more. Small boy, you don't know that thing. Yo. Enti yes one so amani abre onmo mo papa ya bo no yeso mo dwo mo sa ase aboso enti eye anum ene eye agina tafoman omo eni abre pa se anum Ye wo enum boso. Oh okay. Enum boso. No so atoy mantem da bi Eastern region buri important mo hobe. Etu yeso mo so ani abre ena ho asem da oboka tai ede aba na eye kane gara man panyini esrem se jata bale bambo de chikonkono gonja soja ena ni fonyi da anumi ena o chem se sidi na ya mobo e wo Ghana eni USA. Now, when we say CC ano ho. $1 to CD. Ukura $1. Ubenya Ghana CD no 9 CDs 20 pesos. Yeah. Aye. E break it 10. E break it 10. 8 ni dia break it na. You say e break it 10. Hey. Enti by information me tete ne there. By the end of this month no. Ya nhwe yi a ebe $1 to 10 CDs. Enti Obibi, oh, that reminds me. Mami fat ayi enchiani asidan ko mama me ayi fa de to me so na wo ha we hunu manim. Mafan. Mami Janet. Na no me wo hono mo amete kwene. Na bia betum. We hin fampo. Mami Janet, nyami shira wo. Oh, try kakra si emfanya yi. Ene demu no. Sumesi. Ye yi ase wo kura dada. Enti Mami Janet ni din no na me pa ade ne yae bibia ho yo. Is it Janet ayi mu ana? Branel say eni Mami Janet ayima US. Opone kwense kakra ba ma yediye. Eja tum dada. Enti Mami Janet nyame hira wo. Se se de Ghana yesidi no ho akyere no. Enti opone kakra bi ba bebe. Enti betumi aka me wabrochira ka sabri ama babesi dan. Me wabrochira ka sabri ama babesi dan. Because you see ano, o de kakra bi ba na ye bebre. Eye bebre ba ntimi nya hwe. Oh, ebetumi aye bibi. Ebetumi. And 10 series no de beto de. 10 series. Oh, na say na 10 series ubetumi dia. Ubetumi kra dia atwaduane ama obi dia se go na life. Na fadru jom ho. Fadru jom ho. Mbon say yes. Mami Janet ayima wo US. Upone kwensi kakra baye o ka dollar ekura na atwem adwen si so nka mi wure ye afi. Nyame nhira wo. Na se di mu ye. Sidi ni mu ye wa ha. Branes nsa me nka nche se sidi ni mu ye. Nti wo de dollar ne ba wo sesan bebre. Thank you. Yanto aso. Eti the chronicle mu no. Ana na ye Owura John Dramani Mahama kira se de no masibi ko ne de. Adam aseda na me da no ase de ha mu bio se o se da nti ase bebre yi. Se de maami sugar no ho wa ha yi. Sa ye hwa ayi de da su yi. Ye hwa de da su. Ya hwa de ma pani na da ka. Mama ko. Na the worker tell mu na John Dramani Mahama kire mu ase
Said the economy nasibia ya na hu behia asema mpanyini na nado dan kwa kufu ado wone ne mpanyufo omba frefre Ghana fo dodo na titiri ne ntiri fo se mu nyina momra ne ya nyina yentena se ne mpe ko be fa so e betoto no mama no masinda dam biem na wonya akokoti no I have the men and we can do no wa we otonom se ha na Ghana ya betanse de ya ton man ni nyina ne nyina no ya so akoyese etoru ajodo mani mahama so efre ese mpanyufo hwe anase mampanyinhwe na won fe na Ghana fo nyina no enhia panyufo a wogire so betimi aboa na nyina ntoato adwe na oman no yensa enchechiri ene na ye kese fa wo ene metua so Republic Press the obakrata no eno ena mede toa so e wa hanom se na krata de nsama ba montempa anopei se de adwen sika ya wo chese mampani dada John Dramani Mahama chese se de economy na ye no aye bibie ho ntino empenifo hwe na wo monjiji adwen emfemfiri wonom eka bie yeye ho wonom asebe enimu adwen na wonom de beboa na oman no etimi akonkan Republic Press de obakrata no enso de abahanom se afei krata sanso de aba ya watch so say tamale mayor ene watch wa express concern bi a watch say no watch say enema hodo a wonom be producer na say ye kan say twetia ye twa nkofo twetia no na wakire na adwen de afa ho ya watch say yade a hadwen ye pa na eno no wacha se ukọ tifi mantemu ne tifi atoe mantemu ne tifi poe mantemu ade a wo ho ye papa cha etwete no verse female genital mutilation anya no ni nyina ya ade wo na afi susu no ka ne se ba sibra ne ade nyina ya ade a ekoso wo empatem ho no ntino wachire na adwen papa e de afon public press the bakrata no so e de aba afi krata san so de bia ba montene nsam de bia ba pa ya wo che so Odi arehosem papa wacha se ne abranti wempo de wacha se man nti so ya abranti anaso papa wanyanyem oba nko de wanyem no oye papa wacha se tese wabu ne yira wanyem abrim na brim no ama mami atwa nanam wonse do na de nti e wobo ne se mami onyem yi wanu aduane na de so kwa sorry wanu aduane yo nimre aduane na oja hokọ asori nti oba na jese ne birim wabu na kunu ya Republic Press the bakrata no so ade aba emonten so anope obu na kunu no yesi mema nko na enu aduane wa ware ase ana asem ba kure ni aware ase no da bi o ware obi ya na oye wako ana ekom de wanu aduane di ekom de na yiri ni fia no aduane di oba na one ne wa asem bi ya na mo asiesie na uburu nuku no asama na obi kan na ezi no kru was sisi anankasa no ade ye friend say odo ankasa no ehwe ni ho na eno ne wo ho de sa de ra mo kan no ade de mo friend odo no na mi kan say obi na kan na mi say wo mi ni ma de kodi mo de love David eniwa David enie say ebi apesa onu obi enante a ade na mo friend love ne ma mo fan na ada mo ho me ka se odobia ni baabia because say e donyankopon a anka senka bone no so wi ase enti odo ni ho but the one say you compromise so that's here o compromise na oni onipa ne nante compromise na I don't know say na me de be batwi mu like I say me fan say bia we show ho so ana say like bi enye nhyenso sa e bia anka wo anopai wo pese nka wodi koko na ebi adwempa adepa beka cho say da bi mimedi wachi but wo hwe wo de na yonko fa ne se de etie no a e wo se wo mumu sacrifice wo koko no na mu nyina mo te ase edi wachi eno ne de bo bra emprempren aware mu ni ba bia odo de mu didi agro keke odo ni ba bia odo ni ba bia but meme dia menti ase ne se o ware obi a onye wakoa o you are there to help each other. Enti die be enti na wo se wa anu aduane. Enti obu afu. Na anya bia wo no yesese wo de Manchester to nsem pa ebe pagya to mu ana. Emisa. Na wo fa mu tin ko hye ayi aware ayi kenko mu za. We se de bia wo de ye no. Oba no e bin be ma no e bin. De bia wo de ye no.
Sa kra na so ba ne pie ba fia minimum obi a sabe se wotifie minimum sister bi munyina motifie din komo se dia mote compound house ne ade ohu se ni kumba dimirika pie okosha dem osuro se be ma ne ba so ohu so ni mi ka su be ma no so nya obi a sabe no osuro ukunu onni jaya obewu ana mi just be ya na mi ni se be ma ne ba no ni obi din komo sei adwen se me ne din komo wa hwe ya wason we e ba kodi we ti enem se ono an kondo wuo na wusi wo na odin komo bedwane be hu se be ma ne bo bedwane me so de e ukunu adane ayi ade kakai ene ukunu o frɛ we se wodo no media be me so odo me ya me hunu se mo ye me do me so anyi masa ene ene odo ne ade ade odo ni ba bia enti ya kan ya no na se no odo ni ba bia enti ya mo forget me maka se uti aware ase na bema bie na no ka chewo se udi agrome kun udi agrome poison wo fa sa aware ni gya ho sa aware no na edi ewiase ye die nyina kura bre wo afagya ho because Bible said the abusu wa akomemu no ene pie aniso ebe pie wa no enti watimi abie na no aka se minya wa mekun no eno ne ade ekoso na akomemu fa ni gya ho hwe adakro one day obekun so ampa because asam na wobeka be pie no na bonsam asom enti on so be make sure say the other one aka na bebam enti sa ware tantan sa de ya ma montana se oba timi bie na no di agrome poison o tibi ka kire ni kunu oba be sia so ne no aduane o se be na me no aduane di agrome poison fadi ja ho aware every be ko heaven mo dia ye mu bia ka ye mu bia nka sa ma aware nka bi nkura nsi obi ase ya tra be bia adwene ye ho masa na otimi sure ba penfo anim bro na ma ne to na mo nse na openfo kra de sabe to da ne te situation na wo mu na ho odi nsa na face no wase nka wo be ma na wo boa no na wo kwa so ya ko bompa kakra ba oba so wa no aduane ntima bo no areho eti Republic Press de obakrata no emu nsem ebinu no yeah to other obakrata no so e de amamo na me the Ghanaian Times was say most authoritative newspaper and what the aba na what tremu e wo de obakrata mu say wo eye wo hwe Ghana hanomo enkrofo bi omfiri omayimu e na omabe wuremu aha na omo ba nipa udwadie na omo de ato ho no so omo beye ai nipa udwadie ti eye human trafficking no enu bi ana wonom eye ana nyankopɔ da roma yensa empanfo nsa so mu anansa ambambofo no mayen kakra aka omo sa so mu yesi ya jeli wo no mo aye so omo nkoye adwumaden kwada afiase nya adwumaden efa mo oman no enkan kontida bokatai enso edimu asem ede aba na wose eye 2 million euros COVID-19 vaccination uptaking campaign launch. Hey, sir, COVID-19 that's all. I'm going to be home to me. Hey, and was it 2 million euros COVID-19 vaccination uptaking? Omo alanche nti enwasem enso da ubaka tai ediaba. And now we and what them say. Wo eye yilo krobo ho omo ni menya krobo omo so so omo kan ya no edumo ye nya so ma wo ne mo ene yesi amu a wo mo kire no sei yesi sei ese kromu nya huni hu na ene kra sa omo district health director na kasa omo so obi amefa ndie we wunya ready a say ayi because of say ye dundum nkan ya no omo hospital for no use generator na generator na o use na nkrofo afa ho ye illegal connection edi come fie ekrofo so pa so ye na sa ayi ba no beti sa ayi si regional minister be ka say hospital ni ya ye din omo so moto we na anasa enjom dia omo mpene to mpene no a wo awufun wa ha obi amefa ni fun ko na dia ba ko agese ya asrafo ne be gina mo so ne ye ne ba fo na enye sasanka epue mantem so fo be ka sa yaresa bia wo do no me hwa so ne nyina dia ma wo so na mpani fo pese o mo twe mo kakra ekromo fo so ni edi dodo o mo ni ye din
when you are there so better soon. I know say illegal connections. I was say timi sechere e ka no credit kire yen ho say untumi use light am obi ntua ka so what you say e dey tina was we use light and na Ghana afie wurafo no mu bi ye kumasi fie bibre wo ho no a afie wurafo ni ntua light be untia light be also use light be what you check with tendency for no obe high fie no so wan fa nche no where can this happen? Now and then ECG boss car same be a manager but was say prepaid meters yi ba ye o hwe nkran ya dan so man ye yere wo mo de ma wo mo ene ma di na ye yere wo mo de ma wo mo na enye yilo krobo ni menya krobo ene be ka si ye mo fama so what you say me pe na woni ma for create ya prepaid na so be atua na oha na muntua ne wo esa koto wade prepaid no me pe prepaid esa o da usum unya sika wa koto bi obi na we near tata prepaid no so no sa woni nipa do use an ha dwen woni nipa do use na esa na uzi woni nipa do no otu kwan hane obeba fie ho age afe sa nipa no be dan yire no akwaje aze enti ba bi ewiase ne kono bia no abi ne ye kan enkofo yo mani so ohye dodo wo mani so ohye adwempa ba bi ewiase ne kono no prepaid ya te ye be wisi se ya to ane de a kire so ne ngu so yilo ni manya krobo fo ye sere wo muntua na sampe ni se no se yo mo so muntua enti no omo de prepaid meters ne ema wo mo but se bi ate ase kitu e bi na ate ase kitu na ate ase no mo nyama wo no mo wo ti ase a na ya bo prepaid na ma but omo ma ate ase ya bo prepaid na ma omo nusa se wo ti ase ne e bo ma wo because of segment me ho ase ne no utimi connect o mo nyina mfa national grade so sanity na se ba ayi am ti yesi post o mo sisi ne nyina mu twetwagu utwagu a se utwagu abeda sumu so ya se utwa podi gu abeda sumu aso mu ni kosi koda almost so almost so dodo wa ya se munyom life ma o boy so me da form dodo yesen omo uko so menya ho enyo omo nyina kra na omo yes ade no e ni pakuo bi asoja for omo ache ase je de ho ya mo kwanda kakara I can say yilo krobo ni menya krobo ye di bia kogu ho na me ka say yan san so bi nka omo ache ase je de ho o fam kogu ho bebre na mo nkonkwa ya madwuma obi di nsehunu ama bie ne to ho ama ne 3 lashes uwia no ahye ni nika enkoku no but mani hunu se mra wo Ghana ha se de ni ne o ga so ngoku na ongu no ba sha hono fono what are na okay ya mutu roko what are na what wa mi ni komo we bra ye nya ne mfansi a ye kwa ma no so na ye ne owura Ibrahim Abbas Moro oye industrial relations officer at the GPRTU omo the app bi dia ba yen kobo ho nkomo opani wo temi kan FM suni Maakye Eja Imoro. Yes sir. Maakye o. Bacha menje uso. Na apombo ko de. Boko master. Ye de radio ase endra ye hu se dwumadie sonku bi course so a monam so launch app bi e de be dwuma poche na GPRTU mu di bedi. App no ye who say Ghana I need the whole world called digital. There were electronic world and yanso ya to anamu wo to coin na ya say yi ticketing no ebe capture wo within wo telephone number wo busu aninso ana wo ba obi a wo nim say your next of kin ana bedu to wa or no beto aje ama na wa ma no so no number se na be a problem big about wo kwan so a they say somewhere middle of last year on the Kumasi road no buses me no kwashia e ma ja to mu because for the brace here beyond recognition yam to me when mo e basa na mo mass barrier but we sit out so no se brebe sa akobakra ya nim se o mensa kofi na eti ha no contact number the man na ya frɛ ye pilot for
since 2017 and 2018, but last year, we called Takrade Station, one the country. My maybe try ticket, no ye ticket, be say a pilot project, Kakra or Takrade Cape Coast, Kumase Kwanso, any Bolga. And I break the top, my Minuso. And the station for no Demuko Kolebo. And I have free number on my number on my or no Mamino, no Bappy. And the system not taking care of, say, sound himself to the cash and carry. System not taking care of the middle time I didn't call it. And yes, Mamino Ama, the nuclear team, as a time I have friend Obano, or by no, your handy Mamino over man, Obano. And the system no sanity. Okay. What the car Mukran accident bar. Recent accident bar. Only Papa who here. And my family know 10 million. I 1,000 Ghana say and no is different from the rare insurance no. Where is different from then omo kakra no obi anya 500 and the way a system there obi ati afia yen cancer brebency but a idea a kakra chen the whole system no and the sanity here. Oh, okay. And another one I who say na mu di hon common so towing mo kire say mo ankasa so mo di towing being so de ba wada roma no so emu nche mu ti say and ye abaya ye no PPP. Okay. Because Uber Kai said 2017 National Road Safety, by then they were National Road Safety Commission. And Omode Baye said it's all bia towing levy upa umpel. The better and she saw move fast on the authority. That's already I know almost 3 sign. And the end no more transit, you way, Yampa way, Yampa Winsia, young T way, so yes, my neck about very good compromise. Good compromise, I have no GPR to Yanji Maya Upe, but we stood in for all drivers. And I yes, I share. Remember a very good example. More Kumase. Kumase drivers say walk on in now. On the share, I'm a more at 2 vantage points are towing cars Musia, a beboa, baby, the better me you say, Kabi says to Kwanso, I bet creative problem, your tour, baby, I never quite see. In Kraha, ya won't Kraha. Then you know, so you better share my as well, baby, yeah, this year, I am my. Takrade force water region force and the no so is share woman and the Uber Kai 2017 on the biograph for young cancer the car says he wants to know your tour and ya the papa because you did audacity the mercy move or more travel in the night our Monday good life the car says baby on the highways no now why assume kakra won't good life before the who know now we do Kana say Kana said that if you share money by here, just already I no, they can say your 2 car and the papa. And no, I say when I said I know taxi better 50 Ghana the whole year, truck better 80 Ghana the whole year, and high occupancy buses no better 300 Ghana. Okay, all right. Inti na say towing levy yes ye de ba no ananti ase nya adwuma sisi ade nyame adom enti ase aye adwuma na ebrebe na ye sha ase to say National Road Safety Forum Parliament for approval. The Parliament approval and sign a BMRA sign it. Okay, inti eba first no the argument was say as a young shutdown fat stakeholders and ninkomo ye no mo ninkomo ankwa akiri. This time around the I would want to believe say stakeholders are mo nyina ehu hia no no mabon komo. In every human station there I did be a we be 100%. And to hear me no more omo kan ye ho aye na ye kan shen mu we still engage them that omo be kasa because we believe in dialogue than any other thing. On the Pakuno Wagenti Azea and Nuna, the other country so yet the obey. There's on your own Azea. On say until we say
keep on dialoguing with our other colleagues. Okay. Yera ma yenna sini nchiremu a wode amayen. Okay. Inti Industrial Relations Officer Adema GPRTU. Yera Abasi Ibrahim Moro. Ene ne kokobo enkomono kwabena asamoa ese utie ewo tema. Nyankopon enhyira wo kwabena. Penifo mu yena yemfa baako bi nka ne yemfa. Na the founder the Obakata no ana yede atoa so ede amawo na eye owura eye edini Isahaku ahu Isahaku and so no almost a former general secretary Isahaku no edema ayiba MPP the wato na mo wansi do no awada bi onu ye Iseku oh okay Iseku no ye you national chairman oh okay onu ye Iseku oh I see yeah see yes ono so NPP for no naja omo so sunei omo chemu se ha adwene pa ha adwene ti omo yi nafu apolepole eye enso de asi wono ma omo de esu eye opanyini no na enkomo asisi yi woteye na ekoso wo Obuoba ene eye owura Imoro Abbas ntemu no ene de Obakata nso ese twa ho asem ede abai o tiremu se GPRTU for I introduce a mandatory road toll levy and also ode aba aja de Obakata and so ede aba de wa hanoma chese ho asem and so eno no na Africa free trade area no and also so guso ekoso na empanyfo tetoro ni antiri so asinkonya wonom so atko to adwene biem epe kwan afa so adwumadi no ebetimi so akọ enkan ada Obakata so atwa mfonyini ede ho asem enso aka ho a wode enso aba we the founder de Obakata ni gina no so na yede asi na baako a ewa ha ma memfa baako bi wa ha na okay fatwa so me ba eno no ewo today de Obakata no mu wo kire se cement ya yedi si dan san sidi no ya sese no aye ade no ho no san no nti no cement fiti next week eko na wotwe ebesim no cement akodru ebeko akodru 68 Ghana cedis bag baako bia eti wono mesisi dan na ene wono ma aye krado de etususu se wo mesi dan no cement no cement bag yes cost 68 Ghana cedis per bag from next week 2000 encheye na mo enkan na me ton bi na ye 28 cedis I think say 2015 and also 2014 maybe 17 one mu nyina ni 18 one mu nyina kura no even 19 mo kura no na number 19 mo na 38 and 35 38 ai ana sisi asai ya tata fit next week ko ye 68 Ghana cedis per one bag of cement and Ghana ha de Obakata na de ba say $100 ni cedi no say de say no $1 na chi cedi na bro nti no ukuta 100 cedis a untimi nya cement bag mienu da bida eso kan no 100 cedis no na to cement obisa ho na ebetimi ato 5 basi si ade today the Obakata na de abanti adansi fo no wono ma ye ready say kwesi dan fit next week ko opatro this week go na fit next week ko na 68 Ghana cedis per bag say ebetimi akọ 68 yes say yeah just say woman ka say betumi mpo woman ka say betumi mpo mo say okasi su say cement to be sold at 68 Ghana cedis per bag from next week due to cedi depreciation. Cedi ukra dia semunia. Cedi ni be depreciate. Enja chuchura chisa $1. Onse anu so ko market no so anu a. Ni ase ba kono pounds no kra na anya pounds na. Dia hia. Yesi ba ko bi de no kra de wo so cedi ni mu asero se me yam no no. Pounds no pounds no mu odu. Scanning na pounds no na ho den pa. So they said was me yam but anopo me pese etiefo maye exercise bi. Me wo ye page ho sisi a AHENKAN933FM page ho no Facebook
Your likes, 9,971. I was say drew 10,000, and so I was almost like money drew 10,000. Sure. Into 971. I just I can't likes it was saying 907. Aye. Was it 971? 71. Vice said I come 20. 200 and something. 209. Mon checking the year, mommy. 200 and something. 200 and something. I into wanted 990. 900 and okay. 9,971 in free 10,000 na near Becano. I was at here for to me like near drew 10,000 is CR. Into Monko AHENKAN Facebook page, you know. Monko AHENKAN Facebook page, hosi CR, Monko ho. Na Munina Monko na hey, into aka you. Ana 29. Aka 29. So say 29. I mean, say 200 you. I can't put 29 pe. Near drew 10,000. Oh, won't come home. Me but offer mobile phone is here. Mobile phone we kwaku you aha. About search AHENKAN. Aha. Enti me but offer mobile phone is here. Fa here. Obia uncle like ye penipa 29 pe. Na ye drew 10,000. Monko here. Eti but monko AHENKAN Facebook page no. AHENKAN933.3 FM. Maybe pon wa mesa check ya hwe. Ye nam 9,971. I was saying it me drew 10,000. That is aba no pepepe. Inti monko ho ubia anko ho. Ubia. Baby utie bi ubia anko ho. Ana unhu ne meka no. Sure. Mampa. Maybe pon wa mesa check ya hwe. YouTube no so monko subscribe my. Sa. You wie hana na do mo YouTube ho. Okay, sure. Enti enipa 29 na mo ano pepepe. Enti na ye penipa 29 abegbo ano. Fast. 29. And I encho ma de omo nim say de betimi aye. Ai. Omo nim say betimi aye. Enti all like here. Na see up 29. All like here no send a message. Ewo normal way ho no. Okay, yenye ni say. All like here no one send a normal SMS. Say my like it. Na obede hu ni say you no a. No ni asem no. Obi a like it that dey bia betimi asend so dey aba. Mo dey mon like it. Sir. Ai, mon like na entimi emwa. Some person ke chat there. Eni e ke betimi da fa. Okay. Entu dia mon konko strategize. Ohu. Na mon famra ne rekwan ye be fa so mo e be like no. Ye be pe bibidi ama wo mo. Yati. 29 no aye ba no. Sa e wo see etimi du 10,000 ye ne. Okay. Me da sen. Nti hu hia. Okay, enti ma me na mase na ye ntwa so enko yen animti. Se na me kan ye no ko Facebook ho sisi ya AHENKAN933.3 FM o search ya. Na wa like it. I will see etimi duru 10,000 ene. Because akaka krebi na ye drew a nipa 29 pe me ka na me say 200 and something say 29 pe mon fan so na fe yenko yanim monya ne sisi ya monya ne sisi ya why aha monya ne sisi ya mfama me all right me dum say mo be ye aha enko acha say ye mon like me be pon wa me san check ya hwe me be pon ndru 10,000 amaso be hye eno no me tisi ufi ho no mo a me a meji u phone no na me dia like it pa obi a like na fe ndru 10,000 ne enko yanim kama akaka kra bi ye be ben. Anyways, yantwa so na fe yenko yanim na yemfa nkomo aka no mfa entwa so e ma ba ko e na ate egu no GPRTU forces say ebra e konanim na ebra ne dandan ne ho saa no anopa ni e ka ho asem na so dandan ho bi enti o ma launch app a sa app no ma launch ne jumom di bedie ni se o baba be fro o mo car no ate se bi a o konkran achimdan o kon achimdan kran station o kokko fro car no a on be take you details enti se asem ma obi nka sa asem mra but se ekoba se o de ma men kan sem papa because Ghana for the yen passem bone ekoba se ekwan mu ye pese ye chiche tea kura de ma passengers no asem de mo pe ekoba se kwan mu ye pese ye chiche tea e de ma passengers no a ye be hunu se okay car no a ekọ no mo mfa tea
best 10 and come on because nipa na team no me 10 nipa na team no so no we free ha ye ni nyina e be church osade ni nyina enti no ne app a GPRTU4 enro mo pa ho ntoma o mo so mo de ba be di djuma e be boa enya GPRTU4 nko a unim say already no ade a other online transport operators for no mo aba bebre no ye wo Yango Tango hwan for no omo nyina wo ho omo ye bi enti say GPRTU for nso ye bi na ade papa wo say tumi boa se ne example no site ye no kokoba se kwan mu na BBSC wo say contact abusuafo a because of app ninti e be so simple and easy am omo timi a contact we abusuafo na wo say ye be boa omo ba be boa na eno so akiri din ade ba kwa wo say tie ase ne se ewiase no enyina ba bi ejina no a ye kwa yanim enti first ne to cement 30 something ene wahu ba bi ye kaka me pesa wo tie ase se cement no 10 years 5 years to come yen to ne said ye to no ene ma ekọ nanim but ne ye na ye press ye mpanimfo ne ye ne se ene ma na ekọ nanim no en surprise ye yu nemom hwe se ye ba beto cement yan hwe ye beto ne 70 Ghana na me nso so akatua me sha afinase me gye no ensesa ye so that ye eno ne ya na ye sre ye mpanimfo ne se omo nhwe na omo nkeka niema mom ne ntumi mu a enti nka niema ekọ nanim no nanka akatua nso nsem kọ nanim na rent no unye sika ne bi di tua na school fees no unye bi di tua so that ye because niema ekọ nanim ena omo nso so a omo live solely on adwuma a omo ye bosom akatua no eba sa na omo ho kire wo omo so that ye eba sa na ho kire na ye bebre enu ti ye sre mpanimfo ne se omo mfa nhyehyeye ye beboa ama obi akon mu adwo no atichafo na nkoma katua ya tum ayi of friend saying nsamkyerofo ekura ye wa aban nkrofo wo ho na omo so mato mo diem ahu ye private yi de ye tiri ye ukonya boss papa te se odi ahenkan a ohwa wanimu a wose chale ogbo adwuma mamentum no atam bi di atoso ahu nti na ehwiri kon kakra wani beba ho so na agi bum but question is say enipa dodo sen ena omo boss se omo ne omo ye adwuma no ete se odi ahenkan a owo sa atima ne atenga no obu on man boss best mfie mi nukura wo hunu ne boss wo adwuma mu hoda nti wo boss kura be da hu se wo ko anima na wo ba wachi na wa boa wo so that say nti yesre mpedifo no ma system ni munye mremre ma ye na fe ye ntumi enhwe na ye nko ye anim what's up yenko na ense onu no ye yi a so mdoso ana amodoso chuchu bi wuram ne yenko ye anim ODI electronics say men kan chero na no pay say e TV na wo pe fridge na wo pa ODI electronics enra me call achiase na anti adwoa comfort maami adwoa comfort watam radio ni de asini ni fridge so na ose o ma hyeda bie baabi o werade yehu se enkrofo ni bi so musa hu se obi pe wasema to the course anu a na wonhu nia wonya wo ho maami no se hwe efiri se mo ba ya me so me radio de to abozege onka do da so fre na abozege me de to abozege no ehwa ne da menyim firi ho eda hwa say anti comfort nyame nhira wo pa anti comfort nyame nhira wo waso ade nimu e wa achima chiase a wa bie mu tie na no pa bia omo ye adwuma wa henkan ha nyina wonimu mu nyina din because otie tu ko ha no ahya bubo mu din me say wo ampa otie enra na yi Branelson Brenna na aso na me wo ho na no tie akwaba drive and I'm so Branelson mo de omo abaye o mhye da me ye bia enso nkrofo ani je ho pa so amefa odi electronics am kan chew say maami ayi adwa comfort de no na enka ye odi ade na free ho odi electronics am kan chew say eye TV eye fridge eye deep freezer eye gas cooker blender kettle washing machine and awo pa me pa chew bra ODI electronics eno na say obi agye atum obeba na nkrofo omo chede omo course for consultation enye bibia o
ebi ba betro mu din no mu tua kakrakra na ebi nso aba ejekọ nti nkrofo din san ho sa de bia ewo yen ha enomo won so ebi a opese woto fridge opese woto TV opese ebi a gas cooker bi na woto nanso ahoboa nson ye enam se ye tene ma sinti no ya hyehyɛ ne de aba fem sɛ ne obi ya benya ne ho ntiase eni nti wobetimi etua ne kakra ebo ano pɛ no abɛfo ade ona wode kro no so ada se odi electronics ne edi sɛ adwuma ne nyinaa edi aba ɛya no aba henkan FM dankɛse mu behu ne yɛn ɛwɔ hɔ obɛba na kwadwo ba afo te hɔ no mu a ɔno bɛbɔ nkɔmɔ kama na fe nhyehyɛ no wode wafam wote ase a na fe ya hyɛ ase yɛ ho adwuma ɛya no afrɛ yɛn 0550 900 600 0550 900 600 ɛno ne number yɛbɛfrɛ na yɛne ODI electronics no abɔ nkɔmɔ number yɛ amde to dwa deɛ wofra a ɛbɛkɔ straight to ɛyɛ prince hɔ ɛno no wɔn kran wɔn ne bɔ nkɔmɔ bia na fi wɔn direction is ndi aba ha no mo so that say thank you ODI electronics ODI a na ODI asɛm na Jubilee Hospital saa no pɛ yi menka bibi nkyerɛ na afei yɛnto ayɛ nkɔmɔ ne so Jubilee Hospital sɛ ɔmo nhyehyɛ no ɔmo services ne dɔso yɛwɔ outpatient service ɛno ne yɛgyina hɔ no gye woba doctor ni hwɛ wo na ɔmo aduro na wokɔ ɛna yɛsan ɛwɔ inpatient service ɛno nso woba yɛhwɛ wo treatment no ɛwɔ sɛ yɛtimi de wo to hɔ na yɛyɛ ne kakra yɛbɛgye wato hɔ ne yɛ ne kakra yɛwɔ private rooms wɔ hɔ ɛne nti baabi nipa no dɔɔso akɔda no na wompɛ wopɛ sɛ wo ankasa wokɔkɔda wo baabi din a ɛno nso yɛwɔ saa nhyehyɛ no wɔ hɔ lab no nso yɛn nyinaa bi family blood group test yɛyɛ saa nso so ɛna wo ankasa wo personal blood group test anaasɛ blood test no yɛbɛyɛ ne kama ɛde ama wo yɛsan nso ɛwɔ pharmacy a ɛnuro no nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛnomɔ antenatal yɛyɛ postnatal nso kɔ so theater nso so operation ni surgery ni nyinaa yɛn nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ nyankopɔn yɛ wadom na wafa yɛfunu na brɛ no so na wɔsoɛ wasomdwe mu maternity ɛno nso ɛwɔ hɔ no mu a midwives no wɔn wɔ abotrɛ ɛgye awoɔ ɛma ne yɛ akɔnɔ koraa kɛkɛ ultrasound machine so wɔ hɔ a yɛde bɛ check wɔ prostate mɛɛma no ahwɛ sɛ wɔ prostate ni gyina yie anaasɛ ɛgyina yie abɔfra no wɔnyinsɛn no nso ɔyɛ ɔbaa bɛɛma ɔda yie anaasɛ ɔnna yie ne nyinaa scan no ɛbɛkyerɛ na yɛasan de counseling de apii so ɛde ama wo w'ani na ɛyɛwɔ ya nso a ɛno nso so yɛwɔ eye clinic wɔ hɔ ɛwɔ sɛ yɛma wo glasses yɛde bɛma wo ɛwɔ sɛ yɛma wafutuo no wokɔɔ baabi ɛno nso akyirɛ din yɛbɛhwɛ ne ayɛ ama wo diabetes ɛne hypertension adekyerɛ yɛbɛkyerɛ wo akyerɛ wo aduane a wɔ sɛ wodie deɛ ɛwɔ sɛ wodi ɛno no ɛyɛ ana ɛkɔ so ɛfie da biaa nɔpa no yɛsan so wɔ canteen wɔ hɔ canteen no ɛyɛ borɔfo hwii kasam ne adidi bia ɛhɔ no kɔ a aduane bia bi wɔ hɔ nea doctors a recommende kodi wei ni wei ne nyinaa ɛno na yɛyɛ ho adwuma ɛwɔ yɛn hɔ no mu a ɛyɛ papapaa hospital saa ba nyina da yɛn pɛ ne wɔ canteen yɛn pɛ mpɔtam ha ne yɛn pɛ ne wɔ canteen ɔmo aka nyinaa wobɛkɔ no ɔmo de aduane ne si ɔmo srɛ so no ɔmo tidi but yɛn hɔ deɛ yɛwɔ canteen a ɛsiesie ne kama wobɛkɔ akɔdidi ama ho abaa wɔ yɛsan nso so gye health insurance no yɛgye private ɛne yɛsan gye national health ɛwɔ yɛn hɔ nom a woba a yɛbɛhwɛ wo na wo ho atumi atɔ wo ɔdan aboabo kwantempɔn yi so ɛwɔ bridge kɛseɛ no so ɛna wobɛhunu yɛn ɛyɛ ano afrɛ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241784645 ɛno ne number abɛfrɛ na kyɛ sɛ yɛtumi agye wo so nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena ɛyɛ yɛwoda ɛno nti yɛde boiling issues bɛbɔ wakwan mu yɛda so agyina akyem so aduro ɛhɔ no mo ne yɛwɔ anaa meboa akyem so aduro akɔ mo last one ɔmo bɛba ɔkyena na afei yɛahwɛ baabi a susuan ɛde borɔde ho no bɛfa ɛno nti akyem so adurofoɔ nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan hwɛ wɔn anim NDC ne MPP na akwa ba kweka kyɛm sɛ deɛ MPP no koraa no wobɛkasa ma wɔn a no wɔdwene ho mmienu sansa wokɔ kasa yi position bi ba koraa mfa ma ɛha dwen o sɛ Obama bɛkyerɛ sɛ deɛ woku ho a bebree sɛ wode ma party no ɛnyɛ o woku ho na wonhyɛ da ni links saa no a woyɛ mmɔbɔ sɛ MPP communicators na yɛ mmɔbɔ koraa dodo ɔma yɛ mmɔbɔ too much ɔma yɛ mmɔbɔ dodo nti wode hwɛ o sɛ Obama ɔsɛ hard work in politics is meaningless
unless it is linked to strategic relationships. Say Obama Pukwase, then say war can no pay no. Foot soldiers I am mobodo. But we are the day. What don't sako to abro we anim. This we did to us here. Anything ya me aduma MPP for communicators no pu obekasa ma party no. E come do come nu obekasa. Obia nsoma obayi say yire. Uni ada age anyire bayi. Enti obeba bekasa. Ai. Mami kwa Madison ko din komo we mra na fe yento aso. Yene Nana Kwame Akati or ye governance expert. Yene konkobon komo sanso yen centroni na odin sembia tudwa e dia fa MMDs ho. Mi nua be ma otime kan anopo ma mo acha ban kan FM so. Hello. Yes sir. Apo makode nana. Ohineba onyanko kwa domira. Sanso e. Nyame adom yenso ye ho ye pa na o kire se MMDs no mo nye de ba de wadaroma. Parasi. Pararo maencha wati fono akwa no fe ya maji bread na fe. Pe man ke mo se on maji bread na iti na. No kweli recently na we go tabo. Eye man MMD started the support of this assembly. And I'm on to our mutu efa assembly no tika sem agodi because budgetary and our budget no. Brano it can say omu tu sana mona wonum ede timamufo titru enyumako we because organized bodies and organized institutions no ye gi wonum so adwentre efa oman tika sem here. But here is the case most of the assemblies nangasa emphasize nema no nyeden enye adwuma na so mu fasa amra no enye adwuma nam so ma ekobasa na akoye ohaw e dia ma nipa na wonum adwum ska because sika na omanfo etua no sebi enya do sebi so yen timamufo yen sika enyi tua de ma assembly no na assembly no so de bobra ewo patemu ayeren yetie no ba se kobasa assembly ni sika semu tie na timamufo ni mu ho he otherwise is free fiction and on a document and a character assembly no ahihye na omode actually a guso atretre eniema ni to ni sika hodo a wo se omanfo ne de etua eno na ye sisu di ase saa mara na assembly no bi emfanya adwuma no ebra so se ye martin mufo ati ase one edwa wudie no o se e ma hunu se bi a asem ko se wo si dan ita blocks we kitani we ya mo ebi afi sika se ni atwa ese mo ye den mo etua na mo so ma de magene aba ebi a mo kan ya te eburo ye nso ye ntimi ntua ebetimi atwa se bodi be ka se jojo ye nyina ne atoto agene ansa na nka assemblies no e de sa amra e de sa etona ye den aye dwuma bet mo nya de emfa nya dwuma ne ye gina so sisu bia se ebraso se sa mra na ye at 96 local government act afenye no kwa Public Financial Management Act yemfa sa amra ye den enye dwuma mira. Okay, super. I know say oba yen krampo yen potem ha no mo before we prepare budget bia no omudi kan stakeholders engagement. I don't know say eno ka nia mo pese omudi adwuma no ho a. Stakeholders engagement no in what grounds and how many stakeholders did they call? Because we share the down patema o Kenya asamako e chasenka ye be budget na ansa na ye de assembly budget ebe call regional committee council na community council no e dey akoma local government ministry na local government ministry so dey ma finance ministry san ina di abuntuan mampenia e dey akoma se be si e dey akwa kire ma se buja for no musi ya nem no ye buta say stakeholders engagement no ye no on how many times, how many grounds, and it do also a him for any two suffering woman. Because we share what the law says, I will say, young Fred Timofono, to say Bianca, number of radio stations the war for Sebuhono. And be a more cool, we call it platform. Ya Fred Bia Ikuma, I pay any more dinkita home, be a fee, because na assembly necessary. That is engagement, as we said. It is on that for Nia, you must say, no, a hip on him for the free woman, and the organized bodies in representatives, and you share woman and
the answer near any the any because or that for near a school. I see. I think that a point has been made very clear. Nti yemfa sina echiri yemra wo ho emra mebon komo. Why? Me pacho me das no nya mi hire nyina na echieti for na efo nyina. Etifo eda wasinti ye na na Kwame Akati wo ye governance expert. Eni ne kobo en komo no me pacho ma me fa sida emfa emma Unisem Cement Ghana. Omone Samchi Enterprise. Oma yade pa, oma kabum. And oma so yasne edit medie bro. Nti Samchi Enterprise. And akofa Unisem Cement Ghana. Womo products no edi bi abreyeng ewo ehanomo. E ba to ma yintwi ye homra ye ba. Bedi mu nkomo edi achrew. Tiewe mayen ye ba sisia. Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Fra Ebano, if you agile no first spray, a seren swanson, wet to a quakutim, and as I would wet him per wino. Now the agile, a spray, a sereni in aso, Shannon, Memma, a sereni nibebre, and now the agile, a quaku spray. So, the years are over here, 10 tomatoes and get one. No, a sheba, copedia goo, kafuka for fidium. Now do in so 15 liters. Afra, with the spray pair, where we were Juma. So the agile, a spray with Fuasia, and Ma and Shrenia will not buy a gunu and tingu, and what you know, a queer four months would be to say, Binson, and Katie, and a face soya Binson. Almost we share Vezil, a kunfu na se precope edi free, Sano Bayase. There is a way near Unya Huse, and Fuena Sassia Bape, we share Vezil, na first spray, na Saudi spray sope, Ubetu and Fuena Sinina. Uto Vezila, betimidi spray with Funasi and Premwatre, and no crayon so, a spray 1.5 acres, a yan for 30 mils, and as obesu atra yedi enemy and son, now in so 15 liters afra. Benya biato our agrochemical shop, Bia Benwo Ghana Fenenina, and I say Ubefre 0544 325 030, and 0270 575 030. Adama West Africa, Ghana for ye Jimudi. Ah, sweetheart, me check your dear what you have me bus here. Ah, no, Mr. E, no, what dear. Hey, Mr. E, dear, who here, papa. Aye, although I wasn't who hear me. Who be here, one pa. It's say E-Man capsules. Express Healthcare, Ediabegaso. And no, and I'm a member. Yeah, member canteen can kasa. Obi our sexual weakness, low sperm count, and now the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-Man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese, E-Man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Juma Brika. Express Healthcare, and the E-Man capsules, and Mema Dromapa, Ediaba, Nanuetino, among the Express Garlic Betes, Ediabegaso, Obiawo asthma, diabetes, stroke and a how, high blood pressure, and na bia wo nan no anxiety treaty kakra no ana waya kese abroso no eye express garlic bitters ebema oswate E-Man capsules emema dia express garlic bitters emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe express healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran akimoda ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Heba Posh Ventures and Harrows Heba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema ye bebo adwuma birika say ya adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisem cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisem cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product Unisem cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243-583-190 and 0540-659-865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ya ni Dukes filling station edi ehwani mu anyani beta chewanum
na fufuo sika and top lot me nua onya sika didi na wuwa ufumu ayedu na emom udidi no e ma wura freezer bebo ojapade ho ban o cars what dying o factory machines ade bia o sika pudu ohyem de ma priority insurance for ensure dom mfama and say ye 32 branches all over the country so ga kopetu wale katanga komase and cry asamanka say don go krom tachimai why aflao sehi takwa ampo sababi awon no branch ni bi ni wa fa phone no na ko app store na download priority insurance app no jumadi bia be so di bia obetimi ade didi ebedidi na so bebo ejapade ho ban sesi ade yaba be pm ewo Eastern regional office no ewo Kofolidua ye ne MTN for na what gan ba kumu Kofolidua post office ho pe office ne ba ko kede asamankase nkoko ni wa prim ko mpraye so don kokuru mame korob na DVLA office bia ewo Eastern region ha ye wo ho akemoda ye wo lolly station ho pe abrosan na ewo ho esoro ho ubetimi afreye 0205 182804 anase 0241636382 so wa kemoda ha na so friend 0543 516717 Priority Insurance, we are on your side. Hey! Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no ogia na ne kyerɛ onu piesie bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no and no special additive ohuru engine mu e ma ne che me dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka una fo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu and riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say seahorse product and ye papa ani bonso e wo form sem frimu fia e free na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine atwasum yentwaso na yenkwan animu Maakye eni dwumadie no edin na anopa yi e ba be bon komo e wo fie ha na mo sisi a unse be emre kakra ni ye hunu se achiase MP Honorable Kofi AHENKAN933FM obehunu na kwatwa homam te obehunu ewura ha ewura ye ne depa na say ewura na mepese ye bomu nkomo kakra and again enkrofo raise issue of police station no enso so e de aba nti ene kwabena Steven ya na watie ye de anu yie de bema ho eno so ye ba bebi semu asem se eno ho asem te sen achiase no ankasa constituency na e wo ho no efiri bra chairman Amanfo baba ye MP no ye chairman nyame adom abaya MP efiri bra baya MP no emfaso oba empa na chiasefo ebetimi du omonse ombo akase wo mu anya ede efiri chairman Amanfo eho obaba ye MP no anopa ye baba di san komo ne de akwa akiri pa na miakasa minua ba makwaku kuranten ono na we personal assistant edema Honorable Kofi AHENKAN933FM ye ne ba be bon komo e de afa achiase ho eninti hyene nso ema me no kasa yi wabe kansa ewo efie ha no mu aye ba bebo achiase nkomo e de akwa akiri pa ene be di achiase ho nkomo afi controversies bi a ye te se emu mani muso wa achiase binimu ahyase ye si binimu na mu akiri so mu dwuma mu di ye no no dwuma mu di he no Honorable State Parliament no ne bi mate yes akiri birthday party no mo na mase abedin to no mo na mase wedding no mo na mase de bi a metna mbu be obo hu obo basem a meka no dachi bi a mete despite media me sere he no e no mo ewo mpotem ha beka se abrantie bi baye AHENKAN933FM abrantie de bi a no kan sem akese ba o kan ye say said ye ya nantwie ono ankasa ni podia eni ne to anche no sanse na wo konfo a wo de kom twa ho etu pa da goose no onso eni wonsam nche ohu nti kwan ankrofo fa so bae ne sa kwan no na bi so nam so mo ba nti anope ya chia senkomo eni ye bedie ma memfa eye unisem die mfa mfiri ho no mo na fe enkonko di enkomo no Unisem Cement Ghana Limited eye cement edmeku o mo ye cement na omo cement no mo yemu ahuru wo mienu enam se sika semwa ye dendendinti
your product na yɛde aba no you make sure say ɛyɛ very good project na wode kwa koye no ubenya so mfaso na wankosi dan 2 days 3 days na adwiri egu akoba se be ha dwen ɛne ntina unisem cement or the cement na ahodo mienu na ɔde aba ye wo pepa mu de ne ɔrɔba mu de na sɛ ne be ya wo ba ye benya abotra kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wunti Samche Enterprise ebutu amantra wache junction akyem dan ha wa fa adwumayɛfo a watire ni wo mu abotre wo ba me pa kyɛw ɛdeɛ na wo kwakoye so we bia me de cement no me de kwakɔ si abrosan me de kosi abentia me de kwakɔtwa concrete me de koye A me de koye B wo kyerɛkyerɛ mu saa kyerɛn akyerɛ so okay ɛne wo behia wei na emum ɛno kra no bag no behia dodo sei ye be kyerɛkyerɛ ye be ma saa kwankyerɛ ni nyinaa kama na etumi aboa wo ye botae ne sɛ ye nkum dwafo ni dwa sɛ ye uba na ye ka nneɛma ɛbɛboa wo de kyerɛw na koye na ye yi a wo na bekodi adanse ama afoforo aba ye dwuma ye die ɛwɔ yɛn hɔ no na sɛ ya san de iron rods asan de abɛka ho iron rods na de aba no yɛ wɔ nketewa yɛ wakɛse yɛ wadantam ɛno nso ba akwankyerɛ wɔ hɔ yɛ bɛkyerɛkyerɛ kama na yɛ bɛboa wo no ne atɔ ama na de akodi dwuma ɛboa no nso da fam sɛ tim bra ɛyɛ Samche Enterprise amantra wache junction akyem dan yɛ ben Dukes filling station no nso yɛ bɛsi aborosan kama wɔ hɔ saa aborosan no emu yɛagye hɔ nyinaa cement no yɛahyehyɛ no nyinaa wɔ dan no nyinaa mu a afebo de bia cement wɔ hɔ 0243 583190 0243 583190 oyɛ mason ni obɛtɔ bags no aduonum ne ne ɛboro saa yɛ wakyɛdeɛ kama a yɛde bɛma wo Samche Enterprise odi yana wodi asɛm mepacho enwumaku ya da roma na ɔmo ekura yɛ mu adwoda kosi efiada yɛsi nkonwa saa no a wo sɛ baabi atem din anɔpa yi deɛ akyease ɛne ato yɛ kanea no de akɔtoɔ menua bɛma kwaku kuranten ɛyɛ personal assistant ɛde ma Honorable Kofi AHENKAN933FM medi kan ho asɛm akyerɛ dada menua bɛma pom bɔkɔ deɛ nyame adomenia ɛna wosan so yɛ former deputy constituency secretary na oyɛ sɛ ɔbɛkɔ biom meyɛ sɛ mekɔ ɛna amfoyi amfa kafra ade wo ba first wa mmɔmmɔden ana adwuma deɛ ne edi kan ma menkyia yɛtiefo a yɛti AHENKAN933FM anɔpa yi titu nkyia nkɔma Honorable Kofi AHENKAN933FM yɛ me political father ne Honorable Richmond Kofi Amponsa DC ne constituency executives na titu ɛyɛ chairman ne me ame boss Sebanos Minta Boatin nkyia kase nkɔma anɔpa yi deɛ ɔka na yɛ no korɛ adwuma no yɛ sɛ me wura constituency no mu 2010 okay me am to me ho si ho bra yɛte yɛ ho free akyease me kodi office wa adwuma for 2 years ansa na yɛ to me so aba yankopɔn chade me call no post nti okay me ko serve party no me second term me call no me wini nti third term na me yɛ sɛ experience nya me adom yɛ nya nti yɛbɛkɔ yɛ nim esan sɛ o emie PA ema MP ene party no mu dwumadie dodo na no me nipa ana me nkɔfo no ɛyɛ o madwen sɛ adwuma na sɛ me yagye aboso esan sɛ na me wɔ bre de ma adwuma no but omo na omo nim ye ma party no so omo akasa yes everybody so be me ahoden na nyame aduma the next 4 years no ye boy ho ye ye be sa akɔ ebi akwa na anya secretary na yakɔ akɔ ye nim okay nti omo hu sɛ wo gye aboso na mo hu sɛ wo adwuma na ya adɔso a wan hwe ya adwuma ne dɔso saa no anakɔba fo ani so okay nti sisi ya no Honorable Kofi AHENKAN933FM bae on the first time when ni me boa sure okay the first time when ya waba akyeasefo tie na no pay okay ɛdeɛ bɛn ne kɔba sɛ ɛnɛ yɛato aba yɛwura Kofi AHENKAN933FM sɛ ɔno kora ɔnna nkɔ bie mu a ɛdeɛ bɛn na yɛde akyeasefo de bɛkae yɛwura yi yo menia Obuoba medase wohwɛ dwuma a ɛyɛ Honorable Kofi AHENKAN933FM ahyase na yɛba akyease as a constituency anaasɛ yɛfa no free akyease nko a am say last week yɛba ha MP nya akwanya no bobɔ project a wahyase from apam so eba ya bidru nyankoma se aprade momo electoral areas yesen 16 yeah hey your 16 electoral areas na I see 70 polling station nti wo hwɛ eniama ono abobɔ so adwoada yehia ha na odi free apam so bo nsuo project a wo ye wo ho kokobin kg kokobin toilet a wo si anamase water project
Anomase Presbyterian through an initiative no when you get fund support on BBC school dine for their mom. Ukobienia the same project ni bi ebe koso obieni omonya yes stores a ombetimi dia ma na pese didwa wo ho no obanyina mu a oye water project turret wo ho renovation of DA school and also honorable obasrase a funeral ground oguso eboa me no ka say nyame aduma ochna ye ne district engineer ne ba kohwe omo chip compound no nti former MP ni ye batem say issue kakra e wo roofing no omo company say leaky nti honorable afaton so obetu so nyina na wasan abo no foforo omo nsuo nso the same engineer no next week ye beko ni akwa akoteki information na ya mo nsuo okwa achiase asisi me no ka say project MP ye wa achiase ye Salvation Army renovation MP omo doors pa yi nti school no omo A&B A side no omo GH ho na me call school okay since then school no ye renovate da nti MP huni ye say esese wo hwe no ye because na school no call for my say nti sisi no ni project a wo ye me no ka say by next month ni awie na ye call Islamic school so omo so hia innovation no akwa yo market through initiative no sisi ye be ya chance marketer sisi ye man na free ho Yankopon ya aduma me sure say by 2 weeks dem ma contractor me say omo fi ho mo aba ba bia omo ye yie no sure nti by 2 weeks time no contractor no be call site wa pass nyina okay na omo start aye nti sisi ye de project e betimi de ensesi ye bo aka ye Salvation Army renovation na ye market no but insuo nso eka project since last Monday ye kan ho asem say project after we na quickly September October mba beteki project no na oma hyase de amai okay enti minim se obia ebe pedi bra o de niema bi di sinani so sure honorable ebeba no niema ben sa na yebitimi aka se na eye powerpoints a odi esi nani so se oba abeye niema honorable di sinani so tutu eye achiase ke na junction ekwan na yade na de na koma so yie pa aprad achiase tu akenka so kwan so na de na koma so na major issue nsuo wo hwe constituency ni mu na odan ha say nsuo asem na meka say nheda anya problems but achiase ne wo challenge wo ho achiase township na nkasa to kokoben to apradi akenkesu nti na ye niema ne hia ne yie say before say ne first term ebekwa wieye na ne manfo be ma na kwanya bi mu obi free so na sa niema we die otimi ayama ne manfo because water is life and since you nima oman ni mu a ma ya setna no den pa nti me no ka say wa sha ase say dem di kan boss na ye next project ya chiase so ebetimi ya chiase nsuo na supply ya chiase osrase bieni e di amom na nkese say extend ko nyankoma ase but omo twese distance no emu wapa ye nti ombe ye a chiase no mu wi a makwa akoye bi wo nyankoma ase e di amom ye call round you say apradi race omo so raise sa issue no nti MP tu ho na mo say obenya nsuo ni bi de amo because apradi township no de omo nsuo nti nsuo water project eno ye one ena akwan ye wo constituency ni nyemu sure okay ena de bebium education so ofa no yie say ohwe ye mansi no ma omai bi achiche ni gina education so nti eniema obeye a ebema education akosoro no from basic level ni say obebo mo with mocks na why motivational package dem teachers no sine be show mu nkwan na omatumi a chere mo fra na de omunya kwan ko secondary new year isan say free SHS wo nti from there obe support one with scholarship and was started before so my kwa no me pesa wo bo ne points ne so ma me na fe yi wi a ya fa no 11 na ya hwede ye waye wo ho no into the one water project and rules and education and then biem health and so neka ho yeah okay yeah na eno no ya de ho hia ne pa sure all right inti afi yam fa no 11 okay enji se oka se oba obeye ensu project ya enne obi otie wa achimachia se achance fu tie pa sure oko achimachia se kokoben ene sa ampotem ho nyina no a water project na ho asema kosi sen yo oboba say mikasa mo me di kan o hwe water project na wa hyase afri apam so eno na your constituency ni nyina na say selected electoral areas no apart from apradia ne nsu hu nsem no enhye da nyom dadwen no almost
Achiase constituency na nsuo challenge wo hopa. Then predominantly then a source of drinking water. Ebi ewo normal boreholes no one we are say konanim. Nti ohunu yi say be try say be mechanize ni nyina mom na baby ebi ni won so ya extension e dey akọ na be won benya good access of water. Okay. Nti eno no waye bi. Sure. E wo ho no mo ankrofo a benefit. Sure. Eno wan. Me pa cha bi wo edim so. Okay. Apam so ebi wo ho especially apam edim so de no omo san the challenge by na ye borehole no ye call recently omo say still na na more problem. Nti omo ba ko ha ye pese de pump tune na ye mechanize the mom but apam so de ye ho ho a ne manfo no use. Okay. Oba kokobin so ewo access of water as you see omo use. And am say said the last week e kan through an initiative no on Belgium aban no mpenofo bi akaboma me no kasa yendro akra no na communal labor ho a omo lay pipes no se na be on betime nya insuo no anom bi eni insuo ho a sisi me no kasa omo no but omo hia extension because ekro no ye kese okọ anamase anyinam a the same issue na ho omo so de na extension ye ho ai guso aye biom se na be ya manfo no benya insuo no anom strase no omo obi omo so de na normal borehole but ye pese mechanize e de mom eno so e ka initiative after your rounds ye be start ni aye solve our mom. Okay. And only for the water projects no. Okay, inti akwan ben na honorable ba ye onye nwie ye kra no a ye koso ebe hu say oh at least we committing itself contractors wo kwan so anakra ye awarded the ama contract. Ye major road na ye Kena Junction to Achiase. Achiase to Yakinkesu. Before so ba be MP no mom is kabat nemba. Nti e ma adwuma no e call form kakra e ma ono ankasa a discussion because of so adwuma no yi nti. But still no e san say ba akofo ontumi nche se be damfo nti entumi na se still aban no bebo me no ka say o ma prepare so on beba site na o ma ba beto aso sa aban no mom is kakra bi a ba beto aso aye e Kena Junction to e Achiase e kwan no. But o hwe yen feeder roads no de aya na machines na so at least e be shape na mom a on betumi anya access no se na be emfa problem member on the side of akinkasu no yan papa Memphis a oye odatu amanfo pon kwan no on na omde contract no e de ama no me no ka say last week omde buoko akinkasu a on bridges e ho a assess ni nyina no pese oye se na be start adwuma na ho be ha e de ama nti two projects here na wo constituency mu de meka say now contracts say contractors ba site number but because of sikasem. Okay, because of sikasem. All right, inti say wo hwe ekwan ye da chiase de fa anomase kwan ho yi Kena Junction eno ne Kena Junction na wo kan no eno na wo ka say ma wo de ama mudu kon na yedin kakra sikasem no ayedin kakra no na amadwuma no slow down because looking at time frame om de ma ene de by this time kran ko mo wie but sikasem no I don't know hwan asede aban aban no asede se otua sika no so wa ye adwuma no bibra mankofo wa ye bia ma o man nti na nimdie mu no se aban be ma ne sika na o de se sika ne ba be hye we no mu. Oh, okay. I think sana most of the contractors no aya na omoye. I see, but say contractors no so nia ebi ye ne se omo ankasa be prefinance. Sure. Lo and behold, insan say sikasam no rough kakra. But say anya omanfo e wa Achiase ne sam potem ho no de omo nim say firi aban na efi hwan MP ne mbeto abatia no. Minim pa. Eno nti yenya akwanya call ye manfo ho ye na otwe ya etwa mu ya wi endrei. MP nya abotre church because most of the questions are na manfo bisa ye Kena Junction to Achiase ye mpatem afo. Nti onya akwan mo mu hu say enye ne mfom so na emom oman ni mu na ayedin kakra mesikasam na yerof nti onom kasa ise osrom anamo bia me no kasa no pay ofre me say oni DC ekọ akwakodi hu dwuma because ye rounds no ye major challenge ye kwan and onon kwanti me fa ne sika anye e yaban enu nti oni DC wo akra no pay me no kasa so mutu hu anamo. Okay. Amayen. And another road me ko pay me ho asem ko fast Achiase kwan na ekọ mankasimu no suedru mankasimu ho. Yeah amanfo pon kwan no eno na eno nso na wo kan no eno nso nye kura o ye de ne pem amanfo pon but e kura mo de ne bi nye Memphis wo kwan no so baby a Memphis enye bridges a
Wo ye yon so di kan afele ye ansa na o yi bridges no nti ba bi a yenye sisi ye bridges a wa ye a wo twen say obe guso na afele so far the yen kwan Memphis ye de almost make say we wi an sa wa ye first coat obe ye bridges no awie na afi awie nti free amanfo pon ko central region no ho na kwan ni e rough. Oh, I see. Ho de rough pa me fa so nti minim. All right, nti aprade de no so da no me ko fa so me hu say na almost say chipping so say then the guso a waste of money o. Junction a chance between a chance and junction. Yeah. A kwan na tutu pa. Ba ni omo ye no so de sika say ye o. Na de ni ntutu ni anya ne preko. E wo contract but so far say omo ye no nka mu ntutu so kra because dia mo ye yi obusen futuro no be too much because you can see tutu so a na e delay kakra bi a timamufo no e be ha omo nti ye ndra ye fa so omo ye from Achiase to junction ye railway station no ye omo ye do omgu so e tetetem kakra se na be at least because the drivers need complaining about almost spare parts ne boy den nti at least yetitemu a e be save cost kakra dancing say potholes no be bebre na mu ntitemu mfa nkame nerves down ma yenyi ani there be sense ya mudi ama contract ne de ya omo be ye because a che na potholes no say e kwan no ibi atoko no dedem no e bi susu we be ka say manho nti si amfele a yenu anom drivers no e be ha omo pay. I see nti eno no ye for akwan. Sure. Uyi eno no a ase ye mo major issues no e firi ho no mo a akwan me bi mu na mo call ye nkrofo complaining ma mo say mo ye bibi fa ho anka o mani beje. Say them dey kan feeder roads no. Baby wo mo here reshaping. Yeah, to say a pride to a pride race. Kwan no ye futu kwan say machine fa so mo. A pride race to Kwame Sian bo modern omo was a challenge na nso omo de to ye nima DC any honorable nyina kobi oma yese on betena se na animanim ya on se nsuo no start say to aya na ye rough season woni enim say June July there August nsuo tuto nti nsuo ne brasia na weather no so asesa nti on behwe na mo tu ho na mo bi ese so mutu na on reshape enye ho nko a oba apam so nso omo was the same challenge e wo ho eno nso ka ho a e behwe nya ye ho adwuma so far there any catchment areas in any. Okay. And looking at said o kasano, I get the impression say more appreciate or how one crop for name. Sure. But say for 2 years, honorable by say 2 years in here. 1.5 year. 1.5 year. Yeah. Okay. So 1.5 year na still no. We are just appreciating or how one crop for name, but we are not committing ourselves. Don't you think say as a shedan enye yi sir? Oh share issues na eba on board na say dem di ka kan ya yebi reshaping ya make kan wasemi ya yebi from Oswase to Teshiman Otopa and that catchment areas ni yaye edim so yaye but don't say the equanity and most of them na slope areas ntinsu no to kakra bi pe na asai ekwan no na yenuanom no so emboayen on say ekwan ye ne sa mawa e say for drivers no eye timamufo no mo sa particular areas no kuruma no sure Ekroma no ye wi a ehu fu ese so omodo na sideways na e ho no nsu na tumi afọ but on be yi o mani na kwan na fu assembly nti efu a nsu no nya kwan emfa e gates nkakra na omayi na be fa main road nim na twa kwan nim na say minim say wo assembly ya wo engineers are they are in charge of akwan ya ye nyina say making sure say it is in good shape are you see sure omo wen ana mo ho de mu ni bi bacho ye obi wo ho nti omo di dwuma ben eno de mi ntimi nka ho ase because me nya dwuma o de sita sambe ho I see okay enti for ekwan ne de amunim ena mo aka ho asem no yanko education eno so ho asem te saying education na em say nye adekire nko a without teaching and learning materials nema e difficult through honorable initiative no last year ya man kunya 500 at the course schools are omu hia nkunya ebeboa omu this year we are also doing the same thing say betimi aye 500 ya mom last week ebi buy ama this year gina mache another 500 aba ma this year che e say benya extra 500 dia ka ho ya dia ma school no ukọ omu normal addition kra ne ye ho na say ne md ka kan say ye hye kra no nkran na omutumi sua de because say we ase na ekonanim enu nti last year honorable buy no ye na dwen so be ye mock e dia ma
BC candidates no yeah at the maomo across the constituency both private and public schools no I mean child the results ba na nya bad no nti honorable yes say obesan support omo breakfast bra omo kwa kwotro BC and also honorable to one among we na 2 programs no ekeka ko 50,000 honorable the support here enkrani bia pass am on results e ba bontin kama ye hope say this year be say dem dika kan yintimi hwe a school for no kwani nja teachers nti teacher motivation and also this year honorable so eboabo an ni ahwe best teacher especially maths English science the core subject the sabofra bia nya emunimde no MP behwe ho no so watimi e dia abo akọ secondary schools no mu so you 2 na ho achiase ene aprade last year through initiative no abo mu provide gas cylinder kese e dia ma school na so so besimi e betimi support school no management kakra aprade na yen share da nya bibi huhuhu bia e wo ho but wa lobby for dormitory ama aprade because omu ni be day school yeah enunti honorable IS na MP Gusua I see afi mu na mo chiche TV no because me say mo chiche TV the my teacher fuo e ma madam fu bi nya bi I think last year or last 2 years I don't really know I skip me kakra me kai say yes I the my teachers ni bi and even secondary school workers ho no mo bo mo homoden no especially security for no me can secondary school sure but the maomo ebo mo abaso se na be adwuma no betimi aye ni ye edi ama oman no okay enti yaka we no nyina awie no yentumi do away with health apomudin sem etesen apomudin sem so honorable guso kakra we share your rounds ye call ya most of the communities no e be requested for chip compound because e kronu enyi nti ebi mu ebisa for chip compound baby ebi ni no honorable ni DC any health director bishia say rounds here ye betena se na baby a challenges no want to say edim so mu pebi nti ye hwe na se hu hia se ye di bikosi ho through health director na ye de beko se hu hia so na de betina ye de be support am na we will do that renovation kakra wa chance clinic because of a hospital na government AC no okay nti ya renovate last 2 months ye di polytank come no mu ni nsuo omo nsuo no amanya problem kakra come on polytanks ba ko ne come on plastic chairs 30 omo de be ma herefo na be ba no omo toilet ho na sei no so ya renovate e de amom apart from that said the mekan was so chip compound no yakwa akohwese e betu so na ya ye ni e de amom bi ni wo bi anamase nso obi teshimai na omo de ama contract a wo si nti ye call rounds ye kokohwe contract na san ba site a why roofing na wi plat electrical connection na oguso a ye say no so be hand over e de ama community no ukọ be ti say sika so a eno so former MP no project nem say wo IPEP but ono so guso a ye eho adwuma se na be hand over e de ama kwa mesiana na bi ni yakoka artisod last week eno so ye besi e de ama nti health na de meka say okay ya touch basis na e betimi abo atemamufo no na omumpom dinsem no atumi akoye na ahunidie nsem so eguso ene omo ka ho asem because heading e bedidi e se hwe ahunidie nso eyi baby e wo no ya try to be protective na ya yare no atumi akofom e de amayen okay enti mo critics are omo mostly omo criticize honorable no etai ekase project bibiri wo ho no mo a oba beto ono ane NP se oye wa abandon ni nyina nokre wom nokre enim ni se MP project obetimi ato aso ye project ye de common fund sika ne IPEP no MP wontimi nto aso but memufo no enim no nti ye ko ye nya akwanya echechemu e de kyerɛ because wo hwɛ biti se $1 million per constituency aban edebay enya common fund sika nti me current MP no entumi ento aso aban enu nti ne aban project bia ya oho sisi a yentumi ento aso no said dem di kaka ne call rounds nya note ni nyina down yakopon ya aduma wo mo start oni this start tu ho anamon se be ma aban ne mpenifu aso ate
na animu ye omo ba be ye manfo no emoa na yetime yi yensa afiri ho de ye common fund am nim e ya chance police station say Nyankopon ayadom asan de ama contractor na se won to aso na ontumi nwie ni mfa project na ma timamofo na omunyusu. Okay. Enti police station you crowd obi minim se wo beba no te ya obi raise ho issue by say adenti na mo agyaye si ho no mo. Ye giant na make say a common fund project. Ana mo obi dada wo ho. Oh ye obi eno ye omo rent facility no. Omo rent. Yeah. Na common fund and this is here ma we o man mu nyina na emma. Sure. Muntumi nya internally generated funds ni be fan support. Big challenge wo papa. Yempe to otua. Anka mi wia ye be wie kra be ba mo challenges no ho no mo. Honorable we obetimi ayama na bro so anamboa. I say project na nya baako and untumi mfo ni nhwe be baako. Obi e demand bibi for. Say one after the other. Sure. Nka we we ya. Sure. Yes ebi si wanu ana atu bia bi. No kre. Enu nsedem di ka kan contractor no omo ne na wie se osan akọ site. Na be 90% na former MP no ye do ye. Nti be hwese 10 no ye de be so na ya hand over dem. E ya de ehia ye mpa yi. Nti mo be hwe na mo be hwe ne brebe mu because bere kwa na eko. Minim sa ye be hwe ne se time ya ka e wo ye no mu yi. Ye bo rade mpa se ne ma be koyi se de onim se common fan no. Ho aye den. Na ne ma nkoyi ene ma be koyi. Ene ma nkoyi nso e. Se abrabo de wo gba wa se wutumi. Se o dream mi no ni na. Ye be hwe. Se still come on fan. A chance for the mo be hwe na awurade be ye ni ne yi no ye fa nya djuma ho. Da bi enya djuma wa chance. Udi agure be to abatia wo. Oboba no credit o kan ye no credit. Se ade ne da o makoma so. De o mo hwehwa na se police station ye be hand over. Ama community no mo yusu. Me ho na me fi. Nti ye wi a me so mani beje say project a former MP share no. Me current MP aye de ben wa complete hand over ma ye police service nti e ya de yakoma so pa yi e de yakoma so nti ye betu anamo bi esisi etu na because ye kwa achia se kohia ye manfo omo ka ho asem particular omo ka ho asem pa nti MP no so ye ne dadwen nti said you can say common fan name ma we look for alternative yet me aboa asolve say issue na ma chance say honorable Kofi AHENKAN933FM obesunti no di fun anim odi council ebe ye chairman onim constituency nim sure so that say no ni ade eboa ne bebre no okay enti abusuafo ye ne ye nua be ma kwaku krantin ohine ba oye krantin onye kwatin sesa ne hyebre mesrewo ye frɛ no kwaku krantin ono eye personal assistant Edema Honorable Kofi AHENKAN933FM achiase MP enam se odi kan ba be di chairman nti no bepem ne nyina dodo no ada so frɛ ne chairman mafo saa na ne boafo soronko a woboa no ema odi ne dwuma ne ye ne no ebo nkomo de fa achiase ho no afi ye behwe na ya ba wo nso so ho no mo na wo asem bi bisa no a ne titiri wa achiasefo no motimi ebisa no na afi ye wi a yaba na ye de ye nkomo no de aba betwa eto anase ye de abesi ewo ha enomo okay mame nkombra na me making kind messages no inti pa chawo achansefo ye ba mo ho no mo ebia na project bi wo ho no mo a omo ayi ne to chene said ya wo kan de na je say honorable ye adwuma papa 1.5 year adwuma awaye no sabi ye ko aprade endra wo hwe said they make can near ma honorable boss wo wie ahemfo no o mo ka chene say why are they but achansefo nhunu ana that is the issue on say ya center ye ho wa chiase pe de ekoso wo baabi ni say wanka oboba obi ehu na say omo enwo so omo ka no so na come de wo omo ntimi nkasa yi ehefo a anya mo communicators yi oh e common achiase mo communicators yeah ye obi wo papa omo kasa wen radio ben so omo maha media mi hu bi okay ene me kwa kotu ho anamo I see so far your call runs na hemfo no appreciate adwuma 1.5 year oba wa ye mate intimesa ba wo hobi ma me nkwa homa no so na fe yem fight yefo no ofofro obi edi kakra ba mbajo odini we be kasa free me fa taxi driver butem kasa fra ba na ye ka chiase asem o me ntira ma frem okay apam so na me fi na ayo ye fan so apam so junction ekwa apam so kom kwa apam so kutum ekwa ni nyenyenyenyenyen enti said papa kan no that's na oni MP na ekwan so mo dem do mo kutwa so kaka ma ekra na ina sam peto afra ye bre papa
Okay, apam so yate 0201 9444485 and 0554820910. Achiasefo dodo no ana ye hwe anim so mbefre ene bi kra na uni achiase sisi abato ye achiase ni sene abotre ye wo ye achiase ni a wo frɛ bɛ mu nso betumi afra bɛ mu na fe wo asɛm bi bisa ana nya wo kan nokure bi anhyɛ dani mu a na wa ma ye hunu sɛ nokure anhyɛ dani nsɛm na ɔkeka no emu mami misa ɔhawo a ɛwɔ mo constituency ni mu a obi tumi ka sɛ ma anye yi a ne firi saa de yi a mo anye yi a ne firi no ɛde ba hawo pa na wo achiase de ye hawo pa e akwan no eno de yade a ha MPP yi because yade a timamfo ni hia and sabi ominia ko ba bi obi timi ka sɛ omo mpehwe de omo hia ne sɛ omo kwan ye den ɛda so na adrafafo because adrafafo ye campaign pa o nti sɛ onam kwan no so na ɛyɛ a passengers na egu car ni mu no no an be campaign ni di ama but kwan ni nya sabi timamuni a ebi an kan hyɛ dan fa no ho no the driver be kan no e be to ne trim ma me mfa frɛfo yi me pa cho udini be bia kasa free Obuoba yes sir Eja Prince Obuoba na apumo ko de ko para la oswe nyame adome so me ho ye pa endurance ye dase me si de na ko passe na ebi ya tu mu kama an ta conference ntia ni na na ko ku ntia mpemfo mo wa chance ni na the fast for boku mo ni line ya chewbia obola ma kama san san ni ya banking kaka akasa de ni ti ni pa na achati wa ti to na wo kan achati wa ti to wo kan wa samu no achati wa ti to the problem wo pa is the one me mati kura se ho asame man no eka na manko achate he ho ene no aka se eso munya nkofo mienu a mutumi tambia no mo betwe chesi hospital ana wahene no so ma asame man aso tse ene ka efri nyenhia na mo mpeni pa baako na this ni so hia cancer ni hia na mo mpeni pa baako ni pa baako sorry tiai that on fine it hospital one dey your problem it kwenda on besa so a on betumi ahwe na hospital ne assist na hoya kama no ebegwa ye pa okay ana police station so ho asem no o tete ndia maka wasem aka sha wo ba almost 2 years ni o so wo be ya de na ade de nze mpeni kasa ade agodo so a if you no pa ne ntem ne wo henfa the police station wo be wi na so be ya papa no mate o mo so mu wo fi akọ the to should be a wash asase wo ko ele ho na bridge bi wo ho no ma and also maka wasem aburu almost 4 years bridge so bridge ni buwa ka free oswase and chance and chance so ka free one ko oswase na etina kwa na so kokoko it is that bridge so maka wasem sa be sinna communicators na wo gusa na wo kan wasa wo gusa mo say e for na omo call radio no because that communicators omo wa nfa ana chance say the serial conference no omo wa nfa apart from me no han bien na chance wo so call radio so akasa ebua so on that chat communication bia asai okay wo kan wo nyanyi Eja Prince ma ye nase na obi nso metwa so bi why ye da se bebre enti oba no abbo no tientie me na obi nso atimi aba bi Eja Prince de o de bae no so onim ne pa oh yeah me senior brother pa oh you senior brother na say onim no pa ni a o kan konto bobi wo mu oh hospital wa sisi no sabi ye kasi jai dwumadi ni nyina to MPs ana DC so a timamufo na yenso ya ye mistake kakra esese ye manfo no ti ase hu ne yie se aban ye ne famu di atimamufo ye di ewom ne sese ye de ben ye assembly members enan na wo achiase nti die na esi ho kwan se ye be hihye date for communal labor na bribia no yensa aye ntientia ewo ye hospital ho adwuma ye kasi ye twen na DC aye a na he na DC ma yanti ye ntimafo de na ebe mekai those days na
communal labor ho na eboa yen pa o say ni ho adent na yesisi ya gi 2 minutes ya ma politicians enti mu nya adwuma no Obuoba yen gi 2 mi bia ma politicians eno da bi say ohene ben pa ahemfo no dodo ye wa ahemfo ho no mu ebi mu ha mo kasa ya adwuma but ahemfo yi obekokra na manso agina mu nya manso nketwa enti yen timamufo ne sese ye transi hu se da bi esese oman no hwe water project ye wa no ma si first day I call communal labor no dodo na ntimi anko oman ni bordeuro say nipa bia wan ko be ma bia wan ko be fine 50 Ghana so ohene wo ho good thank you ohene no yes ade no last week weekend ya yes so mo ye Sunday Obuoba ese wani nipa ne mamu wa hodo na ye dwuma no ohene wo ho ntia ye nkro ye wa minnim ba bia ohene ni achiase ye wo ohene ho de asomdwe ho ah ye de rade ase nti twase ye manfo no ti ase se ye kasi ye twan de adɔ no so akeka MP ni DC ho emboa yen yen frɛ communal labor nipa adɔ on bedododo ho no DC na emphasize kan me that is the issue special assistant to the former MP NTO yeah me pese minia no quarantine sem bi o kan no me pese bi ano kaka ni kemi one say if you ask no udi akotopo abu aye say if you now na what the one no so we don yira ebi mo Achia's constituency, ye pay nipa. But what me fan trolling Kotompo Malaysia for phone. Mumusa country say, or buy MP basis was MP, while drilling one borehole crowd, while drilling one borehole crowd constituency. They are all kinds of water project in water, former MP na yeah. Omu the end of some extension. Many who can say, as Australia when we see. And she a former MP2 yeah. Ah, koto tank besi wa and kosi obeye. Ah, Tofia to attack the fish of MP buy. We said the end what we are found. Former MP Enunti or the common fund Equator Greda na Fida Rosa a warrior constituency Munano. Musumi Siabiano official. And then we know Casa Cobamade, so much we could add the motor bo Afakwana Swakwa. Ko Edim Sonia Pamso. Come so to be motor craft for Swakwa. According now to Japan. And you quite say Oma could be class, so quite bad, so Oma could be. Oh, yes, and I may say, Busa Quatin say, and you can dance it to a Chelsea road, no money produce the contract in the mouth. And the former MP, and I would dear the contract, Mudu construction, it's in 2 phases. And a 4 years to an MP for Fraba. Besides, they say, and now more pen over to a farm. Okay. And the okay, you know, OT into the anu yebe ma why? Okay, yeah, that's it. Because your constituency in mu, you have course they are begging I need fear. Yati. I mean, look at that. I say, now come on, chip compound. Almost completed. I could cry more than obedient. All right, yeah, that's it. Yep, bringing Tima, young things, yeah, that's it. Watch the Mukama into your penny. And 700 Dahono. Obuoba, me yes, Missy, or me boss, on an amidin in Nasi Juma, be 2 times in a many a Juma Bako. Okay, nominate. Current secretary, yeah, na me an assistant. Okay. The first term, second term, na me 7 or something koye Juma. Oboni ani die no still it hosts because said will be a watcher wa Juma there. Upon ho cry your master. Dear me senior man solo can a yes racy reason. Me kasan man kasi e 2 boreholes. Me trace be bo man na ye boreholes are asaya ye repair. Ibo ane mechanize dia mom. Strassy railway station dia okay. Ampa MP2 ye. Stand when me anya stand and farm mom until now polytank ni si form. Me know kase me ma picture of cement bags are e dia koma community ni so omo fen raise stand. Se na be on benya access e use ensure no. Me nkase yakwa to ensure ho. Edim so apam so kwan a enye. Bomodin ni kwa mesia me betena me kan se kwan ni nye a ye call rounds yakohu bi. Ye prepare ye ho ni akwa kotwa so nti senior me nkase yakwa kotwa so. Nti me so put me right. Me nkase yakwa kotwa so. Okay. Na Kena Junction kwan ni de senior ne mebu wo ha aya na ye mfa internal politics ye wo that problem ne wo ha ma ye mfa nka asem bi a at the end of the day ne be hati mamufo de hia na se kwan aye de ben ya ye minim se me MP ne koye ekoje contract no true na ya asafo manfo nti minim
document e wo ho but eye the here say be amatemamufo na omonya akwan ayusu yen rules no dia man prince raise should be about bridge wo ele school wa hadwen ye call rounds ni wie no kwa 3 days today me amesan ko hweye say nsuo no to ayeto na na say ekwan no nti ma yesi Nyankopon ya duma Monday DC ba office amekọ no ho na omama engineers akohwe na de ombetimi aye anim yen a contractor ne ma akwan na so a obeye kwan no de ombetimi aye a protect ye manfo no etimi aye okay yate ye da se papa na CCA you know honorable ni major project aside the obobo so yi opeso ye ebi nsi wa achi ase da ebi ne de yin oh ye major project there na mdi ka kan eye nsuo achi ase je se mo de nsuo no a enye nsuo na hospital ye nya hospital chip compounds baby ebi ne nu nyina ye de bi ko ho okay ye de bi kontie major issue there eye nsuo ka ho chip compound okay educational facilities no most of them na omo edan no baby o ma na aye dada SSC renovate nti ene so ka project a ye e amom all right yate na ye ka se obi ye PA to the MP a adwuma be na mo ye bi ni se meti he ya me ka se o kasa de amano no to kasa ma bia ontimi nko no na wasoma me na makọ project bi na ekoso na se me di mani di akiri se project no akosi sen se na bia metimi ama no report e wo ho ene me receive constituent no challenges we know about what so here school fees na ma take notes yes ya na mo ye gaga pa mo bi no nipa na edwen sa me no ka say ade ba kwa mama nwi ni election nso ni omo se the document ne bra mi a na ma to document ato atwene nya no kre oba me fia me wo fie ru aso ya me kese ba akosi ho da ho be ba chance na ya frame na mfa nko fie ama loading ko for papers egum because obi document don't to me ntwene but the tie say ono be kan no fele se o kan ade chance say o se onyamuaye efru ho nti e chepe se obi nso so adi kan de ne de aba god ana wo do de ne ba omunim ni sa nti on nadwene se ode ba ya wa ama ne muaye ne de wa amwa no we nipa boni ni o ba chance a me nipa bi a e difficult so be nya me ho asem ate PN ne edin pa because anya din na meboa ye ni ochiame a wo he a oye boni ana so he a onye papa but ye wo ochiame a onye papa ho because ni enye ni nyina no o necessary oje because okọ MP ho no oni ho me na me receive no nti ohun se wa be catch na an go through ni there quarantine na wan fa anko but ebia na niema na entuto mu a wonte yen kan nti adwuma ne bi no edin pa pi adwuma I see okay enti ye ko wonsam we twatfo na ewo mu a ebe mu asan aba na afi bia mo de aduru no wasan my update wonsam we twatfo na me bisa our final question me sam I twatfo ana ma me misa okay what is here synchropho bi ni nam mo constituency ni mu o mo pe honorable atu no mate wate mo yam ahye mo oh ye yam de enhye yen because sana politics etie but challenge kakra ana meka say ni ewo ma minua o ka say ye solo no one ne nkofo ya enye aseso mu jan say ye wo bread ye politics internal ones no ebre ne nso ye ebre no so na so ma ye crowd so be obi antumi and stop you but CCA na MP ni teso a ye mbie kwan no na ye call ye rounds ye free e bia adim so na ye yakoye program no na o masi akire no isa na mo adwuma no ye din ma MP la yes ana mo ye de bae da bi sa me no ka setama na former MP or na me current one no ye constituency chairman Obuoba Chidom papa Obuoba Chidom papa semi senior man solo ebi dia dance ya onim ne ekoso a eboa ma papa ne say bu 2 terms say bia Obuoba Chidom nyina na momo unse ye say emoare nketwa ne hadwen ne ebre ho asa pa momo hihye mu amon so na mo na mabadin to ase mo na wedding ase na mu si agya na bia na asefo bisa so ade bia former MP bia ya ade ani ye protect because oye party ba ono na party na yini say on di party nanim nti se obi ka boni mpa fa no ho eye me na sese me boase me defend no bra etisa but here is the case nipa ni nya 2 years simple now wo ambition is obey na fa onam nkrase a sebi oboba nti eya mo ye mo hye mo won ye mu de enhye enha mo enha party ni na ompese omo say party no eno ni ade e hadwen kakra
Say what to two and yama bisana and what but a brace will sell Korans kwa your campia. Sisi amenoka say presidential race MPP. What is a presidential candidate be baby? Oh, and yeah, tin de bia. No, so about or down and I say good. But good, but we muno omunam villages, towns, emi polling station, Obuoba to me. You all reports and the recordings be bria and any more ye. Yes, mpanyinfo se wado ne kire wabo mu anase wabo mu ne kire wado sani amu na tisi atumi ni kura mo enti ani ade na mo hwemu nyam adwuma enti na make say en hayen utiri hu fita se enti amu anku enti na make say en hayen but party ni na emo ha no because it's a see a trustable protected party no ni atumi break 8 but ye de say na obi to su ne tu no what you say enti se duro na timamufo no ana delegate nso omo mpeyen a with any issue but here is the case a man na kwama ni nya adwuma ebre ne so a the person will be a ombra ye enso contest ye enso contest na kwa wadwuma de oba wadwuma a wo be ye emfa ho ni obi ye yes ensuo de oba no ma wo hwe nchenchen good nti ye check de but party no won say ye na ye die party no eso sen me a memeti ye MPP so sen me nti me ye de bia ebe say party ni din a ese me trans na me check ni ye okay yate ye da senti wonsem etwato na fe yemfa yankosi me nsem etwato na sen kamedi kan ehya ase busumi wo ya yesimu eye me kan say me nyankopon isan say minim ne oyema me Kristo asafofo that is it nyamesafo kantanka oh okay busumi ye ne busumi da kronkron a ode ba asase so nti busumi e wo ho nyina ye busumi ma apostle engineer Dr. Kojosafo his eminence yes nti ye ni di ni birthday no se ne senefata michia Kristo asafofo nyina titro ye me regional pastor Pastor AB Adams ene ne deputy ya wasante ene Kristo asafofo nyina na mede nase kese nso de amount so ma me akwanya no se memra na me ni nuanom ni pa bi emekasa de mesre achiase constituency fo nyina ne se omunya otwen honhom enfema honorable Kofi AHENKAN933FM oba se oba besom ne manfo ye mana asompa ni ntie ni nsem na ye nkoso ni nsawoso wo hwe dwumadi ye di na otwi nyina oboba next time me kwa mema ma me reporter ba ko na wadi akiri na nya se me na me ba betena ha aka nsem a ye manfo no etie free ni ho no ahye mu nkran papa yi amamo se ampa se ye mana akonya no the second time a enema beko yi ama chance constituency nti ye beda wase papa na akasafo no omo free nyina no ne wantimi afre no so ye da omase baby omo free ma yen ihu ye sinto no so ye behwe na de sese ye bia na yatumi aye ede aboa okay enti enua kwa kukrantin na wote ne nka no oye pa ede ma Honorable Kofi AHENKAN933FM achiase MP eno no chairman manfo ena dodo na tai frɛ no na we dia ma mentwimi nwa nwura mu taw na fe yemfa ono nso de ni sina me kora me nsoro so preko nyame yadom a wo kyena na yenwie ana da ben this next week on ni aye ne de this Tuesday okay nti ye ne nwia Daniel or the saying okori me nwa be ma ben microphone ni ma me na apple moko de nyame yadom udin the saying frame Okori Daniel. Okori Daniel. Oh, okay. We no senke ye e buri ho no mo anke be frɛ no okre. Okay, the Okori Daniel. I say by the grace of God enterprise. E wachem odan. E dia na wo ye wo ho. Pacho nyame adom beton pabo kakra na me ye aluminium who omo ye window glasses ne. Da a lot of aye we bi no and me bio misua bi ansa na me go school mie na wo adwene bi se obebie ya e wo mitrim pa oh okay we no ye adwuma bi a pabo ano na for now no me dey survive but adwuma bi a be bom dia I make sure say me wash baby a me koye no I see a shop or a me koye adwuma no until for now there pabo ano dey menya shop a me take care and pabo one away ana okofa no abeton me kofa na mabeton oh okay I see enti ye bre no already a call enti nyame adom a yi almost da ben Tuesday omesan mo aba na fe ye din komo no akwa akiri papa enti kire en wa akiri kwan na fe next week ye ne wunhia okay pacho we by the grace and enterprise ye juma no odu chumesi opposite na obisa say we Daniel oton pabo slippers there I think say
nipa bebree na nim Daniel a ɔtɔn mpaboa sɛ phone so kama fofofo ana enye no nko ana sɛ glasses no so busa Daniel a obi ahyehyɛ bi ama wa I think say I will be the best option and ka wo famia metima ye adwuma pa I see when I see but wako school kakra nyame adom akọ kakra but enye bibiri sa okay yada sinti ye brand say the medical kan nyame yadom a next week ye be mo asan ba na fe yetimi edi nkomo na kwa akire enti opani we de wanimu a wabie ayi oyeden entrepreneur anagwa sure entrepreneur kum osan ye TVET ho nyomane na aluminium e de na aka kire ne yenko support kura aka kire honorable no support no say nye se chinchina a wonfiri a chance we pia me ne bedi nkomo me ne bedi nkomo na ya hwe say ne adwuma bi kwa na beba say you start you kura bukura metimi a kire ne kwan no because odan ye wonkofo ha ye MP was ni PA ene nipa bi a metimi a link na up na no so atimi nya support no say ne yehwehwe esan say boys no ene minion adwuma ni ho a na afi obra bi ense say yebo no na yebo unya branch say no so be bibi a etwa say yetimi so na say be untimi nya ne nyina ama no but they be push na ama na ye bibi a adwen no ma ne nye ne bone no atin say on the right path no nam no nti na we free yi wo ho sure ye pia me ne be din komo pa Matias ye me da say nti e ko nyankopon ya adom a china de memeba matimi but wo de akire yi ye be sen hia me da se me da se bebre nya me hira mo amen okay enti ya wie me kwa ase so mo kan ya ho me de dwumadi de bra mo me ofra me Obuoba Ofori Amanfo nyankopon ya de mo kire be sen hia me pa cho de ko yie na wabɔ maba so de yankɔ yie nso no watwema dwen asi so na wate ase sɛ ɛyɛ nipa na ɛfom ɛyɛ nipa ɛna de kyɛ hwɛ ho so yie ma me comfort wo atema kye ase good morning